Wacha na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa ajili ya wakati huu. Tazama Bwana, tunaanza safari kuelekea nyumbani katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Roho wa Mungu ukaandamane pamoja nasi in the mighty name of Jesus. Natangaza damu ya Yesu Kristo barabarani. Nakataa kila roho ya ajali in the mighty name of Jesus. Wanaposafiri, ninaomba Roho wa Mungu ukasafiri pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. 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 Njema. Thank you. Mweke buyaza. Edwin. Kakiti kaba mwire buya se sabali ega ya dere wa punda. Neli sabikire ndu amwanjete sana. Ndu amwanjete sana. Lakini omonguru omwanjire buya. Kaki mweke buya sabali ngia. Makweli haya inakiwa tuchanda. Andiriga makweli haya inakiwa tuchanda. Ababoraka batakanwa ati bakweba makweli. Ababoraka batakanwa ati bakweba makweli. Abanyina batakanwa ati bakweba makweli. Abanyina batakanwa ati bakweba makweli. Abagaka baboraka ati bakweba makweli. Abagaka baboraka. Aikabone tukuiredere wapunda pole pole etole naruko. Wajikura nyorosa magoro kidogo konyora lindi ali iga igabone tukuira mumruyo ngora muna lengo mumromo ngora tumu ikikusi ngendo ngalinga maskani abe maintained so that tani mumruyo na maskani na ndo ndo maskani sana makoli na mabezana lakini tuwezi noro genda tu uko kungo kutole naende togo kero gokuko muntu take okora matanga yo monte chongerio muna bono naro jali chongenero tumonya okora chongerio gokwa naende kana yoza ukutoka roji na kia yako bang pia mono sana wa mashabiki wa Nonsi Edward Kambaga kerja saya ngambi mono ketika yango itu Bernard Asanya driver wa punda aso wa kerja saya ngambi mono ato ngose barato ikibia nando ndeta ko sero ndeto sawenya sato ikibia tunabanta ya butambe nando kenya sato watu ya bole basi ndio sama ndio ya gete kabisa moto ya ngai kama hatuna kwa iga kira kwenda toke gari bola baten motramo esa dia itu ini gari kita tiga Wato yako kwa akira bera di jamu awan do mi ko ba gara ngam jomo na singen jo ko ikan sawa kinsa warura na ngale toroche sawa yo mano to ke biya to mo ni biya ibo tu akol ni biya to kana mu biya ando mo mnyoka ko chiande mo ge ndeng orang musawara umono mtende to bora biya to te sawa Nasiri yo musani one bwe nkoro obe robya moko yone toko genda ibire robya moko yone toko genda amatanga yo mucho koro toko genda obe amatanga kolera yane toko genda amatanga bo mabongare cheko genda amatanga bo mabongare cheko genda tata biarandera kare gotugutwa tata biarandera kare gotugutwa Mako biarandera kare gotugutwa Mako biarandera kare gotugutwa Tatu minta gasira tarwareti Tatu minta gasira tarwareti Mamu minto sirira tarwareti Mamu minto sirira tarwareti Omwana minta gasira tarwareti Ororo bonene ga kinto gokweba Abana baminto tiga kolera Abana baminto tiga kolera Remerelia tiga kuyelia maliga remerelia Tiga kuyelia maliga remerelia Cinta kana chikoranda bune murwe Cinta kana chikoranda bune murwa Ororo wa monyene ya mate ichana Ororo wa monyene ya mate ichana Ekero kia matanga tiga to ikanange Ekero kia matanga tiga to ikanange Ekero kia michando tiga to ikanange Ekero kia michando tiga to ikanange
amateti gagusukia chimbebe amateti gagusukia chimbebe tatumindo nigarengero muya tatumindo nigarengero muya agatasomya tugakora chisukuru agatasomya tugakora chisukuru mugachaka gotogambyererie nibo mugachaka gotorwanererie nibo mugachaka gotogambya bone bina mugachaka gotogambya bone bina umubiri ukamenya iga rya mocheri umubiri ukamenya iga rya mocheri obe kibeza cy'amatanga gakimukalya mukalipi kibeza cy'amatanga gakimukalya abandi bagakongera se chimbago abandi bagakongera se chimbago iganya sawo monenera babere iganya sawo monenera babere okulia beira mabe okorera inakiwa tutata ababuraka batakanwa ati bakwiba makweli baburaka batakanwa ati bakwiba makweli abagaka baburaka ati bakwiba makweli abagaka baburaka ati bakwiba makweli obe atuogirie na chikuburi alipaki abande kwasensiye ne komu ero kuguchumatano abantu moche libaguchikuye mebere ugo chikokira iga aramisi nemechanga ali Garden Square ugo chikokira ga alinga kwanyora abande mesabara ono kuzetu akumirina amakweli na arabeire kebago na arabeire bikoro totokobeka ense yabeire nkomu totakotamero monene linde kusana tokonye obe no soro menge ga kumitia korade na kwaso minte sene kongu mangana makongu kabisa bantu lero bakulira ukulira iga moso agoji amatanga abuchete nse kweta kire simiacha matanga kogenda wa no nyano mwana uchiete kuma akasungu kalia kanyatu omungwana tariki iga motiko finkia agarante ina matanga musungiriye mumanye kuimwera Alex Nyandi Nyanja Genton kelekebe ebuna makweli genton kelekebe ebuna makweli genton ebuna makweli genton koroma ebuna makweli genton wasamba ebuna makweli genton wasamba ebuna makweli genton kelekebe ebuna makweli genton kelekebe ebuna makweli genton koroma ebuna makweli genton koroma ebuna makweli genton wasamba ebuna makweli genton wasamba ebuna makweli ebuna makweli
abasani baminto Wairira basandi baminto barabaya wairira bantu bokubania nasemeretie wairira bantu bokubania nasemeretie gento kerie ebuna makweli gento ke yoge korma ebuna makweli gento ke yoge korma ebuna makweli gento ke yoge samba ebuna makweli gento ke yoge samba ebuna makweli ebuna makweli ebuna makweli Sagocha metando yonsinere abakure meya yeso ebonsina babokiwe ekero yesagocha metando yonsinere abakure meya yeso ebonsina babokiwe ekero yesagocha metando yonsinere Gato sabe secretariata yo mwana wa Umiyana ndo machomba kabisa. Yamana seri njoke wote mana mana ko maseri teke. Oyo minto pena dia kwa birugo ikasenka. Ya saito mbiyamana senge joko baraira sepa araba ikira iga. Togo koboria ya sao itemero beryansi akaganda sobo tuko twagwetigeire. Mukoma chenu yaro tubarera go ikaritu koria mambia. Ekeremero beryansi era ikerane. Otera se Kristo rumonguro ito. Amina. Secretariata. Yo mwana rumongo tifu. Bwana mungu kuwara. Sariu, uriyo rikuibura ku family. Ukora ibura? Baba ese nani ibura? I am a query, I am a query, I am a query, I am a query. Okweri na kiwa tonyara, okweri na kiwa tochanda, kerali tukone bikuro, okweri ngayayo kamenyete. I am a query, I am a query, I am a query, I am a query. Okweri na kiwa tonyara, okweri na kiwa tochanda, kerali tukone bikuro, okweri ngayayo kamenyete. Pore tata, pore baba, tiga korera, remerera,
wangoiga esongo chale ebitureni nabibuge baria bakwete barabegeno nababoke umurotota ore tata ore baba tiga korera remereria wangoiga Sekretari ya tata yo mwana yo mutagatifu omuya nando machenta Nyasaye biyamona sengenjo yesabari arenge entambe kwaraira abaminto mpaka baikire pena ya senka Nyasaye ito engana ya otora asange igo biyabwao no brao bwao botomorekere na monoke gima semeroberiye nabageni bakoba penadi Nyasaye ito obabo toereru na monoke gima sobotuko wetera se Kristo rumunguru ito engana ya Nyasaye karotogo somo komanuka 14 mustari 13 egokwana mang'ana akobwatia elio nkaigwa eliogiri goteba likaya mbasinirie abagukuru bono bamwegenete omonene nabo moiko goteba ikiagera okwama kwa makorabo ng'akomotunyane ing'ana ya Nyasaye. Yohana ekera korika mang'ana aya nigagotosegeta twensi ekero kwa moitabire Yesu Kristo ase obogima bwao wetera ase baptismo nanda yenenje twatemire komenya koreng'ana n'ogwanja kwa Nyasaye ase okobwatia emeroberi yaye ase okobwatia amachiko aye igo nari torabwe gosemeria goikera obogima botakoera naki gekogera Paulo omotomwa ekera gokwana riruba riaye ase Abatesaloniki ya 4 13 kogenderera egotoa ogosemeri muna ntwa abakristo ng'a timoi chana ase abo bararire buna abanto totari nogosemeria nekero egeturi kiegetureri keraigweke bari bonsi barase riraba ng'ababoke togosabera efamilia batware chinguru chiokoremereria tari na Nyasaye nabatigete Nyasaye nabwate esababu yaye kerikende gionsi giakorekanire buna Paulo agototebia ase riruba ria Abakorosai 3 giakere 12 kende gionsi kebekia kebekebe aye togokoboria na mono kegima ase obotuko oborabu bwao botomorekere togosaba obotoero n'omorembe nekegu kia obwanchani emeroberi yonsi eragenderera ase obotuko Nyasaye oito ayebweka otobwere na ase rituko ria mambia togosaba nyare gotosisenia moiko omocheno nyare koigora chinchera emeroberi eye nyare goikerana koreng'ana buna ayorigetie abakogenda ase chinka ase eng'encho emeroberi ende Nyasaye oito obatang'ane obarae goika baikire buya naende mambi tumera nase okogendereria emeroberi eye goika twakobire penadi koreng'ana n'ogwanja kwao twasabira onsi gwetera ase Kristo ore omonguru oito ase ereta ria Tata ore baba tiga korera emereria wangoiga esongo chale ebitureni nabibuge baria bakwete barabegenwa nababoke kumurotota ore tata ore baba tiga korera emereria wangoiga esongo chale ebitureni nabibuge baria bakwete barabegenwa nababoke kumurotota
asa marita ngoro kulaba ni matsoka go sirete honorable Bernard Asanyo dere wapunda yango yane amongwana munkini bunanze personally nekero nyuma tara sira ngake gato watemeye ga Yesu kutu wasanga tenere binte vinke andro mongwana wato bosasoko mongwana wangita bantu. So personally I've lost a friend, I've lost a mentor. Na it is a loss for just a family ito Mwasanyo family and the Mwenga family at large wakirunekiranye kiroro gotoko saba mugenda gonyara mugo tusabira agotoremia bana dio tire family enge, but we shall make sure tusabanya sai orenga bana bari babikire. So bari mu to support ria so warwega abakirembya mono asogotera 90 family asama letenje group jelo sare Bernard is a friend, is a long term friend kwa sanga na sana. Ona ile naomba tumuona inazra yake mahali pema palipo na wewe. Nashukuru. Aditanguru kwa Philip wa utawara. Ngoto mengore nene goja sumu jigwa sana. Asukumurira Bernard Asanyo no musani tuasigete lakini otonyorire. Tukuinyura Asanyo wetera na makwani ari gutukwania kira radio kira station Jones ande bono togendete kumuinyora nande bono togendete kumuinyora ndokwe bakuji memory Asanyo Sama letangu rekwedi na watombe kuinyora Asanyo 2012 alinisaidia nikiwa Nairobi. Sama leta no mane yogati twekire mubire buya no turega igabona matanga biamon. Samareta no mwana baba mwanda korubonza ari mate wiri mwake gefwe olumuguru kwa Ruben ukanya njaka rabo songo wara somo chego deodere wapunda this power ose kondi aturega Fabisase Evaringesare Gurubonchar Chasa Marieta Nenguru Kwerki Obeso Kurmanga scheme Inchene chirani ya Bernard Asanyo dere wapunda nigarengo musanyo one na ndini yamate yane andi no muntu twari sanga mange bunegetigia soka no twakomeranire komo twakiniramo igongo tebya abageni ba minto mwese pya mashabiki yetu gusiyengi manga karibu tumolero mwana ominto naenda nkyo boigo na ba minto mwese ibunganga mole karibu Samaria tanguru kwa Dismas Yorano ili ushabiki wa matingo yomora mwanangu kwa nagetere sobo Bernard Asanyo ndere wapunda musanyane sana nero twabere nera matuka mango Nairobi na ina karaiti kunyaro basaka no yo magarafi no twaringenere tukabuta sana tukabute chisa chinyinga sana nere nanda kandi yo mangana mangi sana kandi video mara inse yembusa ragira tima tusko nyara iga manyere nga ngoge na riguchi kanguri ndere wapunda ngikwa akandero linse ngitoka nyete sino kuboka sangana bora sakuja bosangi muntu sangira accident yoku babona nama yanda manene asiniri musani twara sangira matembo shabiki gota yani nasiri musani tanyare kukwana toko sabanya saya bao batwa asengu umuti oyo familia yana nyoto kabana bara bakenya sawa na mati kyagara basi nya sai ndiri kunyakoso sai na roma itembia monte mano yo ni toa kwa mana mayanga na kuguru uko tiro kwa ya lata kurmaturu makasiki bora buga ga unko moto to mwana wefirnya habari ilifanya napata tikari mwana utusi ina ndio kama sababu kutoa hiyo hata kama gari ngaki abajia tikari asamo se familia tokanya abanda bomwana wewe tuanda sisi sabia ndio maneno kwa ya watu mtu makasiki Somebody tangu kwelfina kemi somebody tangu kwelfina kemi tuwabeire no jana konana lakini lende tunaachia Mungu. Dere wapunda tulikuwa tunampenda lakini Mungu alikuwa anampenda sana hata kutuliko. Wana tokwa abantu bonse ngore nene na tunashukuru Mungu banyareba ko travel ya tampa kabaikira. Wana getora tigera masabo omujio ya asante sana. Inche na sabusire
Musoti Mono Bernard Mumrone. I'm extremely sorry Kiara Anya Kanatenga Chingagichia Ikire Akaratutachi Ganeti no Koani work. We wish God is there within. Alale salama, apumzike salama, familia na wazazi wale wako hapo wakubali ya kwamba imetendeka, na kama imetendeka ikuwe hivyo na baraka mingi zikuje kwake. Tunasema amina. Period. Samarita Elicha wakati mwenga tena jasanya njira mkini njira mwisiti ya kari kimwerera mweka secondary wakamuna kule secondary muna vera bangon banone iliete kwero kadereva ya punda akwere wetere bunda ya nena rare kutumia ku agagaraga kwero kangana era bone ndereva ye Koruga unaru tenka inchengara tanende kanachiko kwa mwavero mondo manene wanyo marete buone mukundu na una nyomba ngata bakigura kizira ngamwaga kire nyomba ekera nga termina kakonya kamwaka ngombe ngonya ngombe ora mwacha kagate nyo inde una agenda Nairobi na ruire tenga bali kama ucho kuzanga kenke Ano si dia kere tu anyaro apari na bwana penalty nyori na chari. Is my first cousin. Mama ne ro manena kuruongina minano muno mugwati na ro mukoti mama. Asante ndio. Samarita ne koruku kena tuenchari rieta limanyire sokoro onyagusira yonsinyire gento ndakwana sare gekoro tukwantre sastra news ngachankalira nji mwabo kitikingo sokera mata guchie pare bikuruwera ayikonyo tu ateba niribona akubetu munarige na dirire yango tumwa kwana de jamwa tukwane tenere gasnere mokorere tensa muremurete gesima agante bia inte to kemente murakero yo nkororo weekend one weekend ekasana ne ka weekend wikera muna namorere yo bono yo nyuwete bobe ngosinyo kwana kinirende ayense na bale ono timoka buya mumura ka kinya sa nanje tumure Maria Daniel Ombae yo basu tsigitogera bogetu wakera kamita mayu na mumanyire Bernard kune rafiki yane ya imesana ikiara Bernard omwana mwabokoro kwa Peter atabira yabo twerasa kuna mwana mwa Penya mokonyi Pento kama bogoli no sana ro imemono egara ko sina to konye biranga libinde ko chimoto no muntu wanje tamagenda ani gata familia yara mange kera goroche gare ye kundi kiria yego segeta abantu abasaye na mashabiki onzi aliye kurwa sege yombeki gesa ile gara to konye to gandwe na abananchi ba Kenya bona pena nyaka wakora so wiko bwense ani gonko basaba bonse bali banyaka wagoika banyaka wagotwara polemu elimu nyaka mo kina batera singiriye sai elio nyaka to kina batera sembia manasine Asama litango kufinse ndio baba Bernard yali kasini yana mama na mama bali sisters Bernard no muntu wanjite omo omorembe ara bantu bakuburukana igago saimo bakwekana namo baje babekendeka igenda jide mwana omorembe tukosaba mutusabira ndi kune familia yasanya na kama moyo yasagi. Asante. Chengukwana Steve Nyavera secretary ya renge committee yo kurbele kumo moyego yoben na kirembia sabantu bale bako operate nanki twanyare bikramine buri yae to mwikirinka bombia mono yasaba seni asimwa Rusia andikira no bia mono Ndaje Samarita Ruben Tundroe Unjweli njina lenge chairman ya matanga ko Nairobi ngwaka ngambia mono timu Kisii timu Nairobi to abatrele ya tukiri penalty Kisii bose batwara batwara rubu ndi tukora matanga ya urongo unalenga matwara bia mono and welcome.
anene mono igokore niringambie mono nyasaye korero gwanja kwaye esabari yetu ejaga chiwiki bere chiarire paka rituko ria lero twachaka kurichi semo chia chiromo nandi twikire mu chibuya sabo penalty igesise kento kero kingoteba saba nanji ba minto mbia mono sana nyasaye mwatokonyire mwatubwatisire mu committee asa muri tenkoro ku director isedwat kambaga nkaite n'abantu batokonyire bichie na chionsi abaheshimiwa n'abantu bande bonse bia mono mambi neri tuko nande tutwara mange mambi bia mono Ndigo ngokwa ni cia tambo ase committee ya engenga iga tutwale kubanga abantu baitu ba Nairobi twawakire mbia mono gasiria mwakora mwatosukumire mwatoire finance twakole muroberi mbako ikiriga twawakire mbia mono asubutu gware wote towamo mambi tukuru mukutano bia mbia mono sana mbia mono asinjo eri ba liga itangani tuwoke nganya sai ngambia mono asinjo otorendire twaga gete sabali mambi kurwali Nairobi mbaka twikire gaiga ngokera mashabiki yosbi abantu bosbi nondi bwensi oruo soite moka ya somo uko asinje kwikiranie umuyego uyo mindo dereva wa punda ndubwati mangasi tukulia lero tiga iyo ndeke nne tutwaro botoereru na maskani ebino bintu bya muhimu bya mono bagira sogega. Thank you so much. Amadi tangu rubiri mwaka waseka bereni egefia na menya tamukuru kwa Ruben toka tabapora sana asomo chiodere wa punda nilishabiki letu tuamuluze lakini Yesu mtakatifu. Asante. I am a query, I am a query, I am a query, I am a query. Igotogo sabari muri metemata ari kamuranje to kora chi meeting ibere moira ne rora ari muri maiga toira ne rora iga twensi toira ne rora kamuranje chinga kechi gongo chikurangeria baswati bamwe abo penani igaba iringo korango cha igona akorira abairi tena aletando bamwe abo igo gona akorira baswati bamwe abo penani mwensi mucho mugima baswati bamwe abo penani bonspi yo moiwete community kurumoino baka moino chugocha chibona bwangu aswati bamwe abo penani chugocha sitogocha kachaiga mwensi kurumoino baka moino bachira bonsori mwe manyete gake baswati bamwe abo penani toja kurangalia mageta mwe manyete kugoroba murabamu awamanya kubwati era baswati baruro murabamu abo bonse bamanya kubwati gocha ojuna bayanjete murabamu abo penani manya gocha gocha murabamu abo penani gocha murabamu abo penani amuraba sanyo yatwe manyete bamuraba sanyo nabunta getabono amuraba sanyo bose pirocha
ya mono tigoyo makwane baisaranse buna bari igo ewa ya mona soko ngari baga ano mito penat wana wanya sai na bakwani rimbi ya mole kitindo chigento nda kwane aso mwana oyo yani omwana oyo mte style yo kanya anjete yani aligo muna go ikago de go muswat no mole ganda ara raba swat kigono igong kumeti igong ondo gete asa ono mwana oyo na bachi eterende kura kindende mbakwane tono manene manene tigamolende nande abana bali atigeta abana bali bane nyasa balende ekamatu atiegento ngo basorora bera na mamange arabu mama na kuligerelia abana ba penati gose nebe nani kakue bakarocherende karoche abana nebe karoche abana ba penati ndo kwati amange endo to korati gango torasaba twegene tosaba monene nyasaye bia mona tato itolegere kiagara kwato lendire ko tukugwale ngo botambe nande kwato ikirisinse itato itoligoro norotiriye radio mwana ominto penati tuwachire nyasaye ito tato miyaye nomanyete munararete nande mwakwanete komo nyasaye ito tigira abana tigira omong'ina tato ito totigere twensi tole namasuni kama nene tato nyasaye ite togosaba bare mugoko rwasore nyasaye ito otokune tato itore igoro eli tato twegene ng'omwana ominto ngoitore komera naria senseri ya igoro tata asotorose tio bamenya ori ase totate gosareka totate goetana tato itore igoro manene noroche omosangerekano bwa omwana ominto ogendererete nyasaye ito kaba omonyakero gogatigati mpaka omosangerekano oyo oerire tato itore igoro abakogenda nebyoma birosi na mwanya bantu abakogenda namagoro nyasaye ito onyare kobara nakobaikibia tato mbia kobara ikibia toiraneri mbia mone nyasaye ito norote mama ominto tigaire gaiga senke na mama omintonka tato ito aho baremu ekiagero eno mwanchu obosirire nyasaye ito aho baremu boisaine kabako kwonko ore mase bari nyasaye tato ito rigo norote na mange twari gosaba ntoma ita tari korambari ngo toikero dio tato ito rigo twasabira makai ke gorabu asora seritria Yesu Kristo motoja ya mono mwabira baya aba bamuraba mwabo penat abaro barusie bicha chebicha ibiya igo ni maetenga moi bangete na moi bangete ya mono sakiti umuganda sariuti umuganda ya mono nani alikuwa anaongea Magitan ko gujo ang wara sang. Yan ko ang kada buasa. Majeme na ito Richard ogata sang. Alibatinya wakasang. Pita. Dua sang. Tunggu aja mangga dak. Jadi bagi Rios dengan biamono sama lihat koro ko Vincent pande sanya jom romo koti kuate dengan biamono so ko chama to apole dore na mai su so mange obo wanena se family asenge jogo siria yo minto penad anenga antro chiri baga nyodeka wa baktika nga dinya ko ba ri ko Dios ko no ndema lakini to sababu mo nyasaye anyara ko ba ko wale mo wonne nani moto sabere mono sana wa mono morende na uya wos boga ndako wa sengega so njena wele ngam bia mono so to pole yo turagani Lilian Otigaire aromoke na bana basini sana
So egento ndasabe tutwara omorembe naende tutwara obomo abana abo baminto batigara tobwaterana ase obwamo nyasaye atoe chinguru tonyara koba tokobasukia na bande onsi barora amase yamana asili baga evarini nyako baange no gotera kuri kwa bwate uruongo chenje turege pindi ngabona amashabiki ari mwira nerubura ne company eri penalty akorre ono twachenjire pindi no tokogenda ng'ang'ang'e turi tukure asenge ncho chinse kyabeire tuchaka ibada. Tulisema hapo kitambo kila kitu inahitaji mpangilio. So wanakwaya pande ile mrudishe sauti chini, wale wanakwaya mrudishe sauti chini, tusikuwe na mikutano miwili. Vile chama na amesema masaviki warakishe ndio tukue na mkutano moja. Na hao wako pamoja na sisi na wametupea rambirambi pili Bwaranga 200, John Mienya 100. Asante. Haya, mashabiki wakiendelea kujipanga, nataka kuleta ile Kamboni Senate mahali Bernard alikuwa anafanya. Ile kampuni ya Senate mahali Bernard alikuwa anafanya kazi. Tafadhali chongea mbele. Senate Kamban, chongea mbele. Hapo ndio mahali Bernard alikuwa anafanya kazi. Hii ndio mlikuwa mnakaa na yeye siku mingi. Tunafikiri mtasema chambo. So welcome Senate Kamban. Welcome. Najua safari ilikuwa ndefu, lakini Mungu na na tukae tunyamaze tafadhali. Tukae tunyamaze mahali popote ulipo. Kila mtu mahali popote ulipo, naomba tunyamaze, sababu iko wengine wanataka kusikia hii maneno. Wewe unaongeleza wengine. Sasa hapa hatuendi pamoja tafadhali. Kama umekuja matanga, njoo umekuja matanga. Tukue wanyenyekevu kama Bernard alikuwa mnyenyekevu. Ukitaka kuharibu matanga ya Bernard na yako itaharibika. Kile unafanyia mwenzako na wewe utafanyiwa hivyo hivyo. Tafadhali tunyamaze. Hii ni kampani inaitwa Senate kutoka Nairobi. Mahali Bernard alikuwa anafanya kazi. Wapige picha, alafu wataongea jambo moja, waseme China. Sometimes wataongea kitu ya kusaidia familia ya Bernard. Hii kipaza sauti wajitambulishe, alafu mkubwa aseme neno. Biamono aseri baga siatiamo. Banga kire family pore sana. Na mama watoto pore. Entoni tuwa ingra kora na Bernard. Ende kenyoro kibono mate kenyoro mbibere bile. Kenyoro kieto kurwaro. Na kenyoro kiaga. Na kire biaga kire pore sana. Ege entonda nyare bote wara abwe. Gue kenyoro kia Senate. Na mwese tuenda atusire kurusa papa itu. Tua kire pore. Na wate bake ya kwana nduto bwati kendo toranyale go kwana intuga twacha pole process injiro tipo bwati go na management igoro paka insemba kapona process injiro batebiri mama watoto na maite na process iyo una kendo tawisi nduto bwati kendo toranyale go kwana ga ento da ke pole sana ga tori mara kabere tore kor Machakos, ntiaono duete Machakos, mama watoto nche kor Machakos, oigore kwa goteruna, abantu bane bari Machakos,
Bantu wa Machakos bakire pole sana. Noyo Nairobi nenda inaenda kwani. Kwa majina mimi naitwa Eric. Nasema pole sana kwa familia. Hasa most especially wale watoto wa tena. Wale watoto wa tena nimesema pole. Na Mungu atawaonekania. Asante. Na bagwani sama dia tamasi dia mor. Sama dia tanya di Manyara. Benar nauro kora maneregas. Siunguru gurnaro. Bwana sibiwe. Kwa majina mimi ni James Ombongi. Mimi ni mfanyakazi pamoja na Bernard na jirani yangu. Sasa sema pole kwa kupoteza, lakini Mungu akona sababu ya kila jambo. Na inje kwa kwani awami internet moja terasa mebe tukwana ningo. Lagi temon tegere kuya. Kagera information ningo kwana. Do menta na to rusi. Asengenjo una pena dia nyoleta accident. Una tua mwire te nyagitari. Wikira tua makobire tua mwikiri igaiga. Ongo te wana lenge omuntu kumweri kobera nere paka una pena dia gosia. Igochi alenge asa malieta kwa sankoro kwa Isaya Lucas se itombo basi nyangos. Pena di nomo sani one baite kange prada nonya mumuru mwabate amba njete pena di gotua mwanjete mono goetani bamuraba mwawo. Egento kiagera na kuona igo pena di morocha igatua mtu amenyete nere ase nyombe yemo saidi omwaka na pena di no monto muya. Oise kuligere una kero monta ikara stance to erete kero monta na bagwa jerna pena di no monto muya aparte ki ureng wono ngerese una pena di anyorete accident wonte gerre buya sengen accident ige gotoka nonye ne para na bogo taru mirane ne gari go eta iga irue pare kore ki eje go itereke kaki nonye ni ntugo tu astugete sana asengenjo ukwana no monta aseta ke goeta ni take ke ya momo rogo tirimbo ka go jinse gente kinge kuru ase chinkoro jeita ase bali tu alengoro kegera buna nje tu alenga nge nere buna kuruga ne SMS ega situ ala gokora igere tu enyorere turageri chi family cheito oise koligere family ya Bernard no muntu renge wechinguru woko semeri ura twaro bako mwakire simino nyambo tukatia mate Bernard na nyori bako ngakio konkonya na njete gente ketanganya go tebi koraki kura uchiuli wako okirake uwakire simio ko woli ngaki wana regu ante bichi besambu ate gatimati senchi kokonye igombu ate siringiri weye mona ronkora gelie family woma te Bernard konyo rande chibesa kujimambi kora ntomera manya ko kosote na njego chiabu onyoko tebie go ikago tome wono Bernard yakara tu alenga sega asichi alenga tukolia Ramisi tarehe 26 jinsa chia alenge saa 6:30 kwenye tuwakolile gasi otuka itukeliga tukambiti sana unatanya gotukambirinde agatoere sabuna achiete koligeria omwana oyo konya okole class 6 ole gochiko join junior secondary asa achiete komurigeria ibaga ekera kirwe sa bwanyoranga yachire igoro mona agateba ngaya ibaga nkomoire esena achiete gari tigamuira ase konya gosoma kiagera mbae tu libaga ne serikali bagenda na junior secondary tukamatayo nyagwa kore tego Bernard mbuya gwakora akairorera goteba ngana inje ka omwana oyo ne nasome ache konkonya ngoirande chinga kira kini montegerera ase ngene ringana ria muhimu sana kiro muntu acha gotegerera ngaki Bernard akorete asire tigo gimabwae tukagamba tukakora tware kugamba togokore gasi ntori gosugumwe kara togokore gasi etogokore gasi Bernard kwa mubanga nga Bernard kore gasi ga gogo joni wale gasi ga kore buna ya korte uneta kire
iko twarenge kubeka iko kore gasi ya construction kende iga twakore jinsi ya mwanji nyinge tuli na Bernard iga ikera twale kubeka isa kanandiro ro kubeka ekero kubeka mabati iga liberera ndi koraki ndi cha nyomba asena atenine na ligoseri abeka tumanya koraki tumanya gusuka tuli na Bernard una Bernard alenge gari tukabeka tukakora tukateba ni tusuke mae gava koraki babeka una naonjoka igentege tangani e company go provide ege tokor ka PPEs ne bintu go tumeka ekero kolega asibiko lenda usalama yao imwe tinjira na beka sege gusirira bangina mungi gubuya yani ekero kolega asio tuare usalama safety obolendi borobuya to umia e company ngorwere kerege lakini ende muna yarenge emero beli totebene ya Nyasaye Bernard ate moketinga kiejo tuwaikango sukatu arenge una letua suko mochibi no rogo siba onye go koresa abantu abako beke estimu mochibi no bago esibera mechibu ne ina rotu ale gotumeka mochibi o yake rogo tara asena ro rotu arenge go tara wasiba igero go konya no tere to koraki do chance mochibi o yego bwate ege ntoto koroke ebakaria sa kwenda kwanywa gionge hu unendo bigo so kunywagi no nyegera to koraki to korwa ege ntonta manyeti akamonek ekero Bernard asibeto mochibi o ekera ari go soka ekera ari go suka asibi mochibi o nari o miset ekero ko ngonde igole iwe juma yani ese bakari egere ye juma ekero ko ngonda nete akarabu no koreki wasoire ekera ai kumba suke una lie kumbete ga kumbeta ko koreki ko gendanza aki mo base ko beka kende gyons yagera no na areng Bernard yakagwa ndigerere tio go chinse esto nere ya chite ko nyogoeta around nga iga gwete bantu batakore tiki batai bunante ne bo siya ino ga ige miaka ya nene meke tingo tiana ntiana bako warengoro Bernard buna tirimbogeta gwetense buna na murigerete igetense na temete ko koraki koimoka tanyara koimoka Bernard ga gwere to mogongoga guchakira esa umieta gwe umiete ko ruwa bakaga motu to ko ngonte tinse lirio kero motu asa gweta magena na alinge na bangirense abu ligera bacho koraki asa alinge na asa tamba alinge to tebe approximately ga to kata 10 meters guchigoro to ala kolegas ekero Bernard agete sena tagete koimoka no musanyi onari sana no nyenga stuka goja kugona arenga kero nari gwesibora ngasa netero kai dochiko makonya ekero nange ago kura kuruguru ngatebi yo rengense konyo iyo koreki uria kaminyoka ngaroko mogorro kiumutu na inje ningasite ko kero na ikansa linka murusie bikoroto tukamusibora no mochibi olikiaga no mochibi na agweto sibeto bako mochibi igento konekera kiaro ne helmet yako beka helmet yere kera algo tin buke yakarte ya minjere kuro motu ekawa ekero na ikanse tukamubogori tumuira se keiriri tomokorere first aid tukorikie gari akoreki tumuire na gitari tukamubogori tukamubeke keiriri tukamubori pena ringa ikomia pena rino umia toko asa umiete tu ale koligereri abwate shite nene no nyene rari koramika no kaboko koli ante beti Lucas na umiro kaboko koli kora kun kora tik ikoyo ikina kige ntante beti ngatika oba genderte como korera first aid akana jite kuli li mutu ga na abwata ara mara kini njare ngenen kago kwa na ngaraga kibe na dite minyo kata kore jenkaroranga tiga minyoke ngende mtuale ngene para Mombasa rodi amwana Nairobi Mombasa rodi tuale ingo soka gochi e para ngane ole company atumire gari aja koreki eche go kora rescue tumuire nyagitari e karo to ikoro to kanara pado Bernard na ngende ta koreki ukwan nande ngai kanga mubuli pen inga kiwete agante ya yako buko koli na buko karteki na kungiwete wobe
omonto oyo makatotetiga toganya ambulance akoreki imwire nyagitari tugakana yaya kitwanyorire gari tiga ambulance tumera nene ronjera tokoreki tokogenda nyagitari nabo twabugorete penalty tukamubeka gari okugamba antambwete oyo nyarebe ori nyarebe kuna twarenga abantu bana babarangiritie amarita abantu barenga omonto safety na achete twarenge no montereba na inche no mumuro no musigisi itolenjera kugenda twikire Mombasa road naenda kante bino mbwata ko buku kuri buronge igo muntu yogote yoko buku kuri gote na bwate famu yae njo monyene kitole nyego kitoko nyegita no ngonya gosabanya saye ga kikwale wanja koreki abwene arenda abana baye na bakagira ni maite nyuma tutara twakorire na penalty for 6 years kwenye tutara akora na erega mtu arakorete company imegati na ere igo no muntu manyete buya mono ina ndauti ekero twika Mombasa road nyasa gakore kone tonyo ticham kurua situ alenga kuikanya gitari go twachire tikaire ngachita kaisana ngare lakini twachire tikaire kaisana ngege gari jam nyoga tuteme to kore tokonye pena ekero twika Mombasa road akamanya kurura kamboliga twisire kuikanya gitari ngamotebie etwale kwa ndenya gitari ya Nairobi West gitole nyayo ko gende gento na roje changes yo kana roje konyo chake okoreki kuliga mura ne sauti ya yakoreki ya chake kuira na sitale kukwana una chake te kukwana kurwa sio kale tuarwe lakini nene una mwanya wanto nyenga na una areko mwanya ga kipe na ndiko koreki kubweno njengire to ko kuria ko akorra mekana ko koreki tukai koro to kanyore company jage te siminto kanyiro ro muntu gwato mureire company ne bwene gwate connection na nyakitari kanyore geite ke goire abanyakitari bate ne gesiere bakakoreki wakanyete pena dia bwene unatua murusitie gari megenta kuonete kio mwaerio na igwete na matane igatebete na akorire na harosi ro mogongo mwenjore ndarirenda na ringana pena dia ntebete rio mwari ngamotebia aya waikire nyagitari tiga bande bakoreki bakorona una rusiti gwe gari me tukatigara tore isiko gabuto kunya kubura nikero monta sanga ite ndori kunya ra gukwana tukabera abu gekabange 20 minutes munya gitari ora maga twe munya muroiro yo ina atakire amanyinga ngakitogo kwa tukabatebia aya anya na amanyinga atakire tikatoenda turusi kupena dia koreki ekero twasoime wagenda te kulika turusi kwa amanyinga pena dia bekeru wakateiba asenge njale ke emergency banyolera amanyinga tikabanya beka ase pire koreki ya nyagitari gente ketanga ni basa bete chibasa chuko mwadi mi daisi chibasa nje atometu echeki nje atometu basa bete siringeli 300 igone karongo kona sipogete kuron koro yani kiriki ale ngoro ntali komenta ntali korus tukatumeru check ya 300,000 ega printing wikeraga ubuna ile tunya gitari baga ndate ko sukul kabari waro ile check igobono kumwira ICU mbabu atishida kegara jiba siako tek yaro lekani ega ikera ese check kita kere ko ba deposit ebe chibesa chenya gitari wa ikabakata ikora koraki korati mate bona kare ikera abuna ndego ikotuo cha gutwara question marking ngakinga kiyanya arikan tukabera ga ubu bakatotebi oyo muita saini oyo ore ange mono ni family to kabate muntu kwe family ta yora kini ko temande jana ko yente katanga esi akara gwete esi miya na abwate esi miya renge ye paton esi miya no ya rengo mubuko tukamurusia esi mikanyebe ko mubuko tukaenda nera nyagita na manyete umuntu mutanga ni na tutinga ya tutene na wa bakora tuti wanya mumu manyete ro je sale na wogo sukago tega eneli bakana kusabira kwanule dakika ya umuntu mutanga ni na kerete simi tutinga matebi ingana iga ndigeri riri ani esaro matebi achinya gitari bena dia korire oumiro kabokora kini umuntu atakerwe family okora ogosa ini ende tiet nabona tebeti tutio nane kamate nonya na banya kuranga koreki ojije kwenye tena manya bona bena digo koreki osirire ekaro tu abaka ICU wa ere 8th floor ya nyagitari tukasoa se lift manya gitari yo muhindi orenge akatobeka se lift tukagenda paka 8th floor ekaro tu 8th floor yega bakato de itokanye tora bantu bane umuntu se bakata umuntu se pia ndakoreki
aenda achikomorora gitanda ICU kurusia bikoro tobeke kwerende magoro umanya gosoka tukarusia bikoro tukakanya tosoe twanda tuchiko karaki tuchikomora matumaini tutomorora okoreteki ogenderete kugweni okero omonto motang'ani agenda gagosoka gocha omaete omonto ochire kora omonyagitari orore ogosoka origerereti ense nabo okomanya ng'a ase nare ebinto bitakoreti ki bitari boronge. Takwanete na into ngokorande tiga nkwane siboke ekera soka gocha takwanete na into karonko mubori ng'aki takwanete na into nyuma tara kuona banyagitari bagacha babere bagatwira twensi takoreki tonde komoro unfortunately yakara tuige toro twanyota banyagitari bamonjoka na ine wali batieta banyagitari saidi ya 12 na babekere masini na manyinga lakini ngetandari unfortunately egento na aligerereti na roje masini eliyo kupimia nkora ya tenene ya ligete stand kwa njo manene ngejo ga pena dia kwalire lakini akaro kwa kumulike genda airport nko baraki nkoro le kana lingo monto kwa ya na ali to eresa ta gato tebi pena diga bwate intano breeding ya lengene nero ya koraki ya mukua wakatoeresa tukakora wakamanya goteba ntori gosoka bake familia koreki tukatigara na chuku muyo kori ng'aki Lilian nechikasi ni chaye kina Sami bwanse na mwakirite si wache torole ng'aki to koreki togo suguri yento ngirie ke komu na gotebi family gotaka gotebi muntu mutanga ni gwe family ng'anyare bokorire ekina kige ntuna somete gwetero bwo mabopena ekero Lilian ajete na wana ajete kabakwani bajete no musubati gete nomo ekijana ngaro kya obo tine pikipiki kabatebya nya gitali eliko nyeto manyira korire ngakwana nere wangu ngabwati njara ngakora ngagenda tukaganye kwati nyasaye muna kali Sami bakakora Sami bakacha na basani abu Sami alenge na baro kita keje kana limu nya gitali ajete ngabatebya familia akorire familia aje wakatorangiri tensi tukagenda se room tukaigwe biroko tukaikara se room ya lengeiga tukaikara sa lito arese tuna bono na into tukairese na liguli mone family ngaya be na dia kolire una yanya alikane go nyikita ali oko arese gote muna ngikia paka una si na li ani ataweti ko pe na dio sire Sami ororo na bande ntamanyitia monyeta lakini nenda ba lenkoro una na arese kana baya lengeiga kono mo birotiri bukigoiru ase moja ekero twalira ende bono matengo ikero lyanjera na muno kolire tukairu tukachikoro mu biro o Bernard mwese ko mwa Frida partek Frida no alenge ne bakobate Frida na jet tukagenda korora Bernard moja ugo sira kwa Bernard na bakwa alenge ko ingana igente kene na agambeta ne jana ko basaba chikasi ni cha Bernard na bagura ba mo Bernard ka kia so waso kwanje kwa ino bona abuna sabo uno saba kwa ne senge jetu agambeta na Bernard muntari kolera na bana ba yabuna baso igara ko kolega si olengera tingo jari ko bole ko to mwana digo choine school ekina na be story apena dia renge yo wekera muna to mwikiriga to ko mukiri to dia rero obo gimagwa egwense nabo story ya renge ndali komenta ndali korusi aki tigankore ngo kuona omugeni na rochi jaga ali orengoro Mr. Momai na korao na bogo gocha no mugaka bwa masikani no arenge egento kia bete fani omugaka ori egari erira rine yae igari gocha nero kereri tukegasi lakini tukerita akarte tarenge na una saitani ari igacha kwa na lingane limo na ni akwane story ya pena na wele no yori ke tomo gan omugano tamente tina taruseti enanyo eresera in details keru monta manengi ya karte asante asa Marieta nisa ya Lucas inkoroko genomo basi abanju bo manene buyamore asa Marieta inkoroko Nicholas Momanyi seitere bogetu kulibona e company ekoroko Zenith ni nduto baite gasi yeju mchengo kwa ni company ekoroko Trucks Kenya itukeli nona lengo obisi
nkara abantu babukoretio omonto gocha ngaka maybe no monto ofeint gose kende ngochi kogenda gochiase bare nkanyora n'omonto bwambanire gocha Bernard namumanyete kila rituko mambia noba gote nabo bisiane twakwaneke gusi boneke nanyora nere nkoimuka nkorangeria omonene obo komotebia akesini egari eiche na ambulance. Meanwhile, twabwate safety officer orenge esite nere nkamurangeria nkamutebia shughulikira Bernard ena arenge no kwegena kabisa asa umiana boko nkobare buya lakini ekere yachiko ikachinza kianda ngwake rwesi ningo tebuna utonyorire iga yarenge ogukumia okonene mono ase familia ya Bernard kimoranje abana ba Bernard umurugi wa Bernard nina Bernard bagate mubabere yange mubabekere liberera egena barubacha kwa babantu ase turanyare gokonya through Lucas nabo mokomotebia nabo nkorangenwa na bamurabaria ware kibalo nyene fees nabo etema abantu banyako kutakende kekeke bakonya abana ntokwera na magega oyino oyo omoito tari boro doja kumuange karata iyo biamono tingo twara mange asante. Antoanya sana bakwa ni bimwe mole. Kasa Maria tangoro kwa tudi. Uyu mwenga era ne kasenya. Bana ndio tu akina nene since 1997 atibeka. Tukamenya tukasoma nere. Gocha. Bana ndio akaletera ni nikareka. Tomenya tenere. Karuka itande ngaenda Nairobi. Reka tu nturu ngarangire bana ndio gocha Nairobi akaja tukabera mwanangu mwako yo manege akanyore gasi. Akasuka kaenda mwaya. Ono litukeli tarehe 26 Thursday. Ya lenga around saa 7 na 4. Bana ndio tuanze tu kwani seminare kuanzia saa 7 na kamili mpaka saa 7 na nusu. Lakini na lenge gasi na bigete simyo modo. Kuchi kwando somo around saa 7 na 52 nganyona ngake sime. Chimisi tukoli chape na chire ibere saa 7 na 42, saa 7 na 45. Ngana wate grading ngana kata yumo to ta ntumire grading ngakora ngamubuli ngyawa. Ngajuwaka nganyora muntu manga omongwana Lucas ni muntu manya ine nere akonga akonde atuti ngayo nore nyomba ngamate yane gasi no nyoro muntu to mepena dugure ubune kiroko bo to monte family abaja to saineri egere aende tieta ngamate bya tingi yoka tigandio ngake simindare ose muntu na ro muntu erona jiwa ke simi ngakira sami namba yabe ekababisi yane ngibisi kwa alikuwa mano muntu ngainyora kasi ni anare kuruko ngayo nkamwa kresi yo ngaye gaswa ngayo ngamubuli ngayo kwa rule sauti akantebia na ikire nyomba ngento kenacho kora ngefa urete lakini nyombani ngamote huno lego genda Nairobi West Bernard obule umiro koboko rorenga kiagenderete ngaya akabake samia ngakira samina eri simi gaswa kara samia so simi ngamote genda mumira no ngayo mumya kisa Nairobi West morre rojenga ipada kochakere igongo korikora organize mwemsio itubwe sise mangera asenge jowan sabali baga o chokwa nengana yemo elinde nando ruwe toro kera konya abana aba noro mwemsie nando kwa ni samti abantu lebeto ba senate eni mo consider abana bali na bake mo consider no mo ngino ya ga no bisanya kwa buso igangira libageri koreta engora yane ya bene ocha somo chomo gema wasanyo na kuteba pole nene okorara kwa pena sabantu ba Nairobi pole nene sogo siria oyo mo bwo bakoli emirimo baino naende
asega asiengi ya mwakorete bwabategereire waigure gerikiare kunyareka na mware gukora mwakorete tatiga koranga ne litukoria ya yeye pole sekenyoro pole ase bosirio yo moito tuabeire nerega matuka yons pole granate birego nanjire ntebe nga ibona acha late sengenjo na matanga nde nkoruche ng'ombe na manyire ninsoke sengenja matanga nde nare kawa nde nare bona na imoina alia towe taiga nganjire ntebe gete kamo kirega na manyire kipasari chianyorirwe ake lakini wiki ego chanchi base gosoka onye naende kende nkewe tagati chigosoka ntukitangase ntogotebia soko chio ikorwa ende ntogosabege ntekemo onye gokorora nimanyete twensi ntwenyareti lakini twensi naende ntore ng'aini oanche totenene nche naye totenene ekiwango kering'a bali basugumire mono kabisa sobo gimobo banyore wana nere boigo twensi ntore ng'aini twensi ntogwata makongu lakini bwanche nche naye totenene ekiwango kering'a bali basugumire kabisa nobo gimobo batange konyora chire yemo tutagete gocha gutumia eyereiga abo turagitangasa amatuko naye natatamagima itukoritang'ani bali batabwatia abaibori pi baiche chikoera tutigero chigotigara itukoria kabere turangeri bali babunto omoibori oyomo chikoera tutigero chigotigara itukoria gatatu turangerie bali basugumire kabisa kabisa aye na inche bwanje baewe we wana nire boigo aba bono bwera ni tokora obuya igo mamba ya kasharani tena buya igo ande mirimo gwakora nemiya mwibange buya igo na mwarora ai ana masabiki gusiengima ande igo baji tons paka Nairobi oborani bwe radio nonye funa na abararire aba abarari baito na araba kaiga na araba rari tume dispense ligoche ogesu na boko bandorera aya nge mike yende bano nge mike yende umanya ko iguchimamba kira haya one toko iwana byayiga igo kwana elieta lyao nelyo busabi yetobwati okwana elieta lyao alibo basa twense nabamo gaki gatwanchira neyo gaki twense nabamo ekara tuacha senge nchokere ngekamo Piomon karansa bano mwa tindo ikaransa nanchi na wando ya mobo tuane elieta bano ikaransa na lieli bano Uso wana machaka bono gogoche ogosoka aya ora sikumaega usoro kare ni kuamboka korunyagacho hata keruko ebuya more mwezi asama leta nkoro kumakyo yaro neka aselita ko kwe mamba ya kasarani asega semu akora yonsi pi ya sati gabaseni antoka ndara igo
Akibu ya mono. Tukwane elieta kamuranje. Elieta lioka. Kwa kwani Mbiamole mwenzi. Asante tangu Kevin Diturungi kutoka Mtondo Base. Kwa ni Mbiamole. Ruti hapo mama. Yeta musabiki kwa kusafira wai. Yo pesha kunya. Justin Bogonko, Muromo ngani Nsengima, karibu nyumbani. Oyonere Charity K, usikiri wapane kurchisa machanya bisimba usinyabusi ama jenga tubaine kole kotole. Kwani Mbiamole mwenzi. Sama leta nengoro kwa Edwin Matakero Brown Onchali, Seitonya ya Nyamira County. Emiri mabasi kurunyale bana masabari anya. Kero boko se mani eski welcome nyumbani pena dinuma. Ya koro kanyandu ko tol kon matunu anane dira bali aken. Masabta wari nyali kiyo mangina mama tunda kurgi jauri. Jelda basbori ke tara kang sene tamsu. Mwana sport Franco ngwenye kurinyasi mwa. Njeko kujara tigana ki kaunga sema isoke. Ongo toka kaya. Anga. Eniba yeski. Yalibali masaba ngapa na Nyakemo. Chudi Jared Karaka kurchisa machabangonda. Kaunta ke mumo mane ntama amekurukebiri. Sifu Yesu Kristo, milele na milele. Judy Raymond Kururiabore. Basi kaja wano mongine tigana kur machenwa. Oli pomali kurugesi. Sabino tisokormeta mayo. Yao miedi na kuto. Mwana baba mwana kuru mwana. Mwana Gertrude saburo kurusosera. Domini kurentanda. Ongaya bate kurmatunu aninga pole. Papa Robert Okera minga kurumigori si terisoge. Sama leta angoro ka Jared ya beba ryo bashabiki ngoro ka Jared kagaka. Abeli musijisa karanyo. Mwaga mademeje ebiyesi kibiya bezungu. Umwana mora kurekerenya. Mwana yogati porbo basi. Mogere kurukiavira. Pawaro useko nini? Diaspora. Salo peke mtonyo ni porbo basi wegesa kiongeti. Cheni mongore kwa kunyama mageni. Kurmange skimwiri kyogeswa. Stephen Onduso oseliga gurie skimu koria mokogoti. Haya mara kinyamba nenya bwororo korubongonta omwana wa Alexina Tepes. Kurwa birongo mongone re santa sa tebate la boy. Egesuni yao sera Jackson Onsare. EKIA sokoro yao mareka nyakundi mbongi from Nyaponza Sirale. Omo America msanii kwa diaspora. DJ yetuke omosae kurusosera. Nagira sogega kuruma kongen jogo. Uruli watetea abantu. Amajina yoko nyu. Uwesimba dai. Uwe sabuni. Aya, oyo nere Geoffrey Yonsose kurunya kwetia. Na kwetia imeyanya kwerema kiawe nyarugot. Oyo digamba nyikana temna Samuel Mirapo korunyange na usura. Lakini lero nkuru Samuel Mirapo korunyansiongo esaka. Rani bira lieraicha kurwemba kazi. Ejane nkoro ya monyo bumwagamo. Joshua Nsongo kurwa isoge skimu. Eriudu mukaya maruda korukututu masaba jinse mochanga chua. Right. Oyo Fred nyande kamosima koruchinse mojaso sera AKA umumura umolemo. Bas, oyo nere chopotie no nyakembe na sauti mugiranga amanyi ngayo mongi na sarange.
Makweli Mauli akaura tarali mwanchi oyo mwaka menge akachana gotatu rambulia tambo sikirali Joseph eke yo mwana zilizo penda kuna krusitu karakuru kama unya chikia ndege Siri bwa utawara itunguri seitere tombe e factory ya omwane keingiri sikosege fekuru yancheka wale minto injo murabu abandi limadina kibakari bya mwana bwa bagirango Shalom tera lingi nyangoso ando moteri Jembo njali bo mwanje msurengi ya lusoro. Kwa manina biyamoni. Sama nyeta pesi batara. Ngetu tupasi ati ke uyo basi te biyamoni. Aro. Amarieta roskie mto setre ki Nairobi akarondo kiloma kwa tualisina oko ngabion. aiga sumole mborabu nera engone yali ng'ombe Wilson Mautubo Mandi sauti ya borabu karibu mwezi. Bwana Yesu asifiwe. Jasa Marieta Wilson kina uo soro kurubo basi nyamache nyabita. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Sasa Marieta ngoro kuchemsi ondono sauti ya Generali Musmari Kurgatengereir. Ngoba kwani mbiyamore. Sa Marieta ngoro kundanya Cyrus. Saitozune kare. Tumsifu Yesu Kristo. Milala na milala amina. Sasa Marieta wako mkareja anu ni letari wa ushabiki. Letari hapa sana. Sasa Marieta ni wangu rukujudi gesare. Mwana wa watondo kurwalia kona bangonda. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Ukoro kuke mtoko rubonchari. Bora. Injeng guru direct dari Edward Kamba guru Nairobi. Anene mone tangia tokonya sa kere tu engo changa kwa Friday ye bato almost 3 hours. So kulira lisa bikiria minto mwibira ningo chalenge lakini njirale ntoko manyamangana njira. So ngelinga tubwatirane na ndi tikatwakonyo yo mintekera kure. Biamono. Wa minto biamole. Jenza kapoko ngorokwa saito mo January abandi kesa bakwana na mashabiki radio nchene shabiki redinde patiweta ni abo nchene shabiki club ya Chelsea ase pena diare shabiki buna to mashabiki ya Chelsea tuachane tamo buna pena dia sira buna tunalite butambe togo chake grupu twasanga base itwanyorete rinde cyo konya abana ba school nyasaye na tokonya twasanga level 51 356 bese yentue komiti motu avere pole mwa isabete lakini ntobaeti kyagera ntutu atete komiti ni robe na kimo kyomore kama motu bute nebe se ite chiko konya abana kibapire ne school kyagera after matanga pande school ero kendo robo mambaro Kenya sawa senna bantabaya nege nteke mona te abagaka funa nchecha chenda secretary ya poliga mikuru Nyamira county basacha menta abantu oyo mane mechando Ndi chumaine tumene minus conference abasibati baba sirelia mbiyamano mbiyamano iga reporter ya yeri diara kwana kwaneliga neli matusie I'm sorry, I'm not a reporter. Kuba kwani wensi wairire bia kuri kwa Shamila Shama kuri Inka FM abandi bamanyete buna omuntu kuri babasikisa ninjari ngora ba produce mwe sauti chiko soka senjire yerengia amene neri ryanda rinene kumusiria Penad tari asobwanja kwaiko nyasaye nero meteri tukoria ikire na ndaka murangiria abyo kubate inyura kiro monte miyo ya ni serochi onde miyo te yero chigoro ama kwire kerago ikire turukunyara kunyatanga ko nyasaye nero ya ntange mbia mono ase committee na bacha asomorovelio weli sabikiria ito jasa Marieta nguru kwa Kirimenti charo mugaru lieta lyo sabiki semo yo mondo charo mugaru na Teresa yekurulia maruwe basi vice chairman ya mashabiki kisi go chairman itongo charenge lakini orangeli ukikasi kaka tandiga ngakire simya karonde nchera gocha takonyara gocha lakini otomire pole tigatubwaterane abana beli sabiki ndi biyamono Nchenda batebie kia ne mwateba
Na inche Matias Mogaka kurunyisa machamange skimu nisukuma ya endere nera no wale gurupu iyo wono rende na mama ete na nitubwate agent yetu ya KCFM ga kira matangazo mwanya walire mware tatwanya beka twanya irukia mbe ora atunya gutumia transport kwande trali na kulikire kigusire ro na bundiswa na kulikira buya twirukia mbe acha ikabira matangazo kwanyora. Aya biamano smile pinga yore akara smile pia kuna gocha abana musiki bali mware nganga imwenda go kimochi mukwane bwangu smile pika kuna gocha abana musiki bali yanchi gocha nchumba migeri bwangu iga abana musiki bali nchu bwangu smile pia nya gocha gocha kurwabuna ba ukora Nairobi team miriri na kororire watch mari chandike tenoyega chandike tare robono kukumimore biamano sana abua babaikira bono rende tingo baba kwane rieta tumanye ngambarabi ai jua abana bana musikiga pena diga nchire n'abantu bonse ana musiki chubango tutoko babuango direct to the point abana banyase bwana asifiwe ana musiki na bwaba anyonde karonko na gochari na intutera wapunda wetani kobet akamarukire etige ndegeta toge tabera style gete na intuna arengerisha bigetu na bana musiki sawa so twacha komurere skuru Nairobi gocha na abatolikaga tokoba binge tokwane riete kyara bagena nabange sawa angara ron twacha ne bita tubugira kini mogo tolemereria asero rioka lakini bakali gento kiriyo gotiuni bosayonga kini jengo kunyarebe orio terte gento ketiko sawa. Thank you. Aya najara bagwa nimbia mono mwenso na tora samabe asamali dangro kwa Dennis Sagini ogechi enyonge ya tekire bono ko ya tekire tekunyara goroseka so nje pandi ya nembo samaro just pandi ibindu yako ngire pa uchumi yako ngire pa wewe ndinga na vera serious igasa ko tinge ya dero wapunda na bego chiko beti sana bantu aminto na bakwani no nyatora sama wembia mori samalia tan Samson yelina kumanyanzi watrana no mongono yogotera ngebintu byako ngire abuna maana matebe abantu baminto no yimura asama be nabakwani ngambo ya mori mwensi asama lieta nkuru kupito nyabaro kurunchali omoteli be bandi ya bana rumba sebe na bana baiga Kenya kurugusino seito usiense omwando nkonyorengere mona terte penati ekotebanga edere wapunda asanyo musani wa moyo gakipena diora lebuya pole liria nyasoko musiro mwako nyasaye na agokonye aba mitomwesi bino mbaigura yonsi nebiro tole kole ndiko tukwananye njabari mo kwego muntu kurungo songo junior injo kuruga ari mo bembese ito Nyamira County West Mugirango Orero sunguzya mwana mitokure ningitera kore gakie mutosabiranie nanjitigamba kwa nimbuyamole mwenzi akita wana tora sama kumbuyamole asa marita ngoro ku Jeff Rumba Sebe epandi ya Rumba Sebe nje rida aki pole ito tuale taga tu aro pole merli biyamon elingo tero lina tera nje kiongozi kia no tomotero mongwana na endo mosani Salimu master elingo jere na inje nabakwani imbu ya mole mwezi nturamo engubaya mwanya getinge omuguzi ingakoya mangalo sipya tari kohera ewajimani ya tandekire obe ewajimani ya tandekire uyaye echandeka egesunte ime irara yararire ewajimani ya no anjiranyu yatawa ne ewajimani ndakini umuntu yabe kuge itano ete
Ladies first, madam akwane tukole no nje mana ukuru. Bakwani mwensi mbiyamore naindi mababe nadinara turetire nchengoro kufena keruba omoteri wechi wamatera enchiri Samaria tangoro kufena kerubo ingere nyachaki sugubo ngotera amatera enjiri gospel asirero ni chenterete gospel kaikandote ande once ne chingero irian de mereria irian no mwana minto irian de mereri ense norogendo twensitori ondeta iyo kiro monte mioro ni serkereti norogendo tore lakini tikatumo beka oboremu are mereri abana na baragwa barende moseseni natera ritangani ogotera natera okore tindi nondo rangonye gotatigo monene ondeta yora gokonye gaiga gotatigo monene tindi nonde orangonye tindi nonde aya tindi nonde orangonye tindi nonde aya Yesu mana Daudi nero rangonye bono chake to bateri Bia mana soko ngali baga na bakwanire na ndiro yatara sama bembi ya muri mwenzi mpole nene twale ndira somu chiyoyo ndere wapundwa olenko masani omanene oukumia asama lieta nguru Daniel tariki mokwa kuri pande ya mirisonga tingo kuna kanto kasini ini ge saudi ingae pia yemu mwanu baba ingae pia yemu mwanu baba chira korito tere ni chinyinge ombe kira mwana system mwana ngolirare ole sana konyona natakire kuiba omwezimiwa Samuel Yose na batumete na batuma pole aene nukuja sedere wapunda igo agoteba noale na inu asubuya na subuwe mwanchire pole yae shukrani sana Kara chete ko chaka sabu sengo uli miriri nga gete lakini to nyale nguwete nganga na ateli ante kine getu raisi yanda erosia matera wango chango ile studio ko akanere kumbe no moya ale konga kare ganda ke gane studio ante iwono maite kwale ko ligina ane chiru ko miga achi anyway tero wapunda njito manye nero for long yani ekeka sana ko ruange mwaka 2013 so asitoko bugyo musiki ntoba Kisumu akoru Nairobi okore gasyo na ikasa nane yabo otoikera twarengeri sabike tuli na ndo musani omonene na nkaga twakaumene na abana bamwe abonsa ngakine na kabere ga mange skimwe kikazi na kijaulia igo nimo maete sana na Nairobi yali buna tomenyete twakaumene na then iliago chigosira twalenga muntu aje tomopira sana tokora ligire ngaki asonga abana bana gonje kaneti ima bago mopira tuoga asobo ama ona lendo chire kene ngiyo turakore ina chari yabete ili ane baba pole na abana bali batigara toteme to babugati sia stoko nyara sama sawa na kilie kora nyare babugati si ndeta kole to pole ya amashabiki asabusia una dera renge ishabiki asabusia to wate group yete ya WhatsApp na arenge part of the group so bande binga goika bali tole isiko na batura otaire liliani pole ke toro banga ke kaigon como era linda kyo kano matay pole na hindi to kuna como sabiran ano again to ni mai temo kanya tenga kinsa ni kuna sabusi atere to ikitega mo na kwebol chinyinge bo beninta tera lero igon chute oise ko yo moko na gatogya ni gachenje taoni igaiga bosongo tari mogeni yaya oyugi siarenge ale kweruka chengi aiga Mombasa akweruka dija ingo yegumole ineka kanyona sikire duka madeninga inka igore duka aseke jorogi azeito pamwe abagacha aganka besie sukari tana konga besa goikarero nakindere tagaki nare ngomona ne bobe tago sekana matanga ora toire bobe ebano lilia ne saransa motai pole yane ngai moina tigamware ya sawa seni kanisa musabiranie familia na ende muyikanga batambi. Thank you so much. Miyamona buna mukuru abana musiki baito tariki na mwarura mogenda morosie ngerengiya kuna masabiki akire korera penandi na abami ntobonsi mureta igatuna kurigire twana kwenyura penandi
Aya, tigande toyo minto bwato gotera. Smile B, osoira ato gotera. Kurwa Nairobi team, mwabe ready. Bintombu ya mole. Bintombu ya mole. Ono rende twachira iga kweremia. Tutararemi gwe tokora gento kieke. Tokoremi etu kweremia. So mwenzangu hapa kwa tunafanya mambo ya gospel pamoja, lazima tumtukuze Mungu. Alibani kwa bago toiro litoleke bago bago na kutengelia watchman ndi tuate amara wa Yesu nomuya. Ama namna gani? So tunataka aweke wimbo hapa. Mukatonyora tole chikurusedi timwegena. Ugatebi goti kwa borogi ugachaya. Karibu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Asa Marieta goro kusima ipi. Usiko wanjana wokwa na sima ipi. Na kabiro motero gwe chingero. Na babu bundi bara kokwa na gari. Lakini Nyasaye akaika asago nchechi. Gatoreka gachagotera matera yenchiri. Inkero bo basi sameta mukwerero. Bantu babo basi boli morega iga feel represented na bali basameta morega iga. Justin Bogongo twamanya ni rera sengaki akanga keresimi inango yae gose nango yao. Inango yae asirete. I was almost the first person bali atebeti and to akwani for like 4 times. Baka nate tinko macha tingi kaga iga. Bali mwategere think FM Sunday yaitete uchaka sambiri mpaka saine ninche narenge radio. Iko mo kumino monto kiuri orengo. Ninche narenge radio FM na Lispa Kisiora. So, ebu tuweke wimbo. Ingochare, 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 omoliga ingochare. Smile, Vigros. Ngochare ustari gocha. Onene ngochare. Ronge yo bweto bwao. Ekera gocha chakonyora gokorete gende kieke. Chino yo mobona ruete goroba igoro. Ngai kanse. Nyasaye tatori gora gakore gende kieke. Na kinani ngiko na gusabanga ki. Lilia ninakuambia pole, pole, umekuwa ukiambia wengine pole. Leo hii unaambiwa nini? Pole. Kero aigweta mangana na kindu bakari sebaro bebi na gwete ngai karansorora fotiria wasindari gukwa na kende ikumetinga ki. Narudia kabeire. Paka ngajanga rosienkero kidida sengenji sababu jitari go tangeka tinkobeka iboda tiuni ngaki gona tebete iga. Tata
Oko waribi. Tata ngachingo. tigarite aitwa igure royo mwana otokora gitiga turaranga kiakoba torre gusengo konya turabana baria asebono iga pole saya beire toremereri Lilian igoro na kroche no nyempera ntonya kumera na lakini omwana omuyasa no kongakare esimi kerengaki kwesti abana bikenyuruga iga muchoini oko welfare erinde tunyale gokonya biamono na dine kasi ni yane sitira longonda Mintongo bakwani miamuri. Seli tangoro kwa Evans ma Geoffrey Wanjwali. Minto. Dela bakunda. Nekasa. Sitira bongonda. Uya mule mwensiga. Yongo kwana nkuru kene tukaunda. Papa Kevo. Injepena tio. Rile korara. Tureba bakunda. Ani onebwe nkoro. Nandeiga yonkolera tae goru nyomba kina ikirega oikire bwana kiri nkowe kavuo ya paka naenda mbwa paka bwana pole sana ngwakera Lilian nina pole sana achanya ko atigarale ndo mochoyo buya mono akingo saba singe jofata achire tusaliba gali atukwanaliye taiga elinde tukole gaki ya samari tango kwa tiso asirango yomora kwa Nairobi no musanyo Kwa majina ni Comic Ondonga Ngapti Koro Nairobi. Majina ni Fidelis Mosa Yeta abaigwa bali ba Bernard ne family tokenda go chimoinaria abaigwa bali ba Bernard ne family tokenda go chimoinaria Samarieta kan niliomba mochenwa na waseito Bernard ni rafiki yangu. Samarieta ngoro kuchisa njomba Bernard ne kasi yane kuranya byose. Samarieta ngoro ku Geoffrey Mogeni wo munande zaito nyali bali masaba ali munyamasijo Bernard rafiki yangu. Samarieta ni ngoro ku Bernard Nyakundi engani igaiga Bernard ne iga ngamu murominzo yemono. Samarieta Caroline Nyamoita togo shiriki na Lilian echumuye ya maya St. Augustine. Samarieta Lidio gake Ben Chirani yane na Lilian togo shiriki na rase kanisa yeme ku St. Jude na echumuye ku St. Augustine. Pole Lilian. Kwa majina naitwa Sheila. Lilian, mahali ulipo tunasema pole wakati mgumu. Kwa jumla nyote mbariki. Kwa nini pole mwenzi? Jessica, Lilian Paul, na Best na Rosa. Kwa ni pesi pia kwa kwa kusena era ni bagwana ndebwerire Samarieta ngoro ku Filipo nyeo itere tope tori Bernard no musani twamanyanire nere emiaka 14 Samarieta Nyabaro Bernard ne musani one nande shabikiriane Mwanja kurumatoka bro. Lilian ni rafiki yangu. Miti changanya umusani wa Bernard asanya. Richard Osongo musani Stella Nekesa Lilian Rafi. Meroka Joshua Sio Grifo Mwanga Grifo Nyanja Nyaramba Wili Mwaka Nyanja karare
Brani nyambale Mosani. Winnie Mokua. Eta Kamora, Lilian Negira. Masri Kwamboka, Lilian Notosri Kinen. This Kwamboka. Karen Mironga, Pena Dimbwa Mwa. Biamono Nairobi team. Biamono. James Nyaribani. Eric Nyang'au echirani. Haya, tuachakire program kuruaria. Bono na botogo tenena, tuchakire misa lakini baadaye baramura bali baitu no baraiga. Bwana ngoro. Koki nyasaye tata kwa tigo ramone sije. Tato mintaje nale. Omana no nango saba street kiagera. Murandi no araiga kabema. Mugaga chemisi ngoro kibache tumbire siringi one gavana. Efena te women rebutakitari. Gaki abantu bamintase elira mabere tayo. Amabere ase elira tayo. Gaki ege ntotate ko batebya kege kiagera murandi como irege kakego. Oyo na renjere ndatemba tebika gakitari bubi abantu bamintu abarandi tumia maru nali muri kutata nyasaye bori tumia maru nali muri kutata onye to tumia maru goroteyo nyasaye mama ke muntu tumia maru nali muri kutata nongorogo onsarigo lina to ko bakwani gakia tokende asingi nchutomo yeto morubali kero father tenenire ntuliko ba kwanirwo kwana mintu mbiyamole pole sana asingi nchu yugo sirago wadere wapunda kwa niaba ya barali balega ali bonsi nimeta barali be radio ambalega yiga lakini oche father tenenire kulende nyuma yega na moko nyara barali baga bakwana barali be radio nchekoro kwa Geoffrey onsarigo mwana boliro bakuruga tembe radio na gatembe television bali ngoma itege tembe korango igangigo mbiyamole nende asante sana sini umwaga utakuwa ntibia tuni gatembe radio na gatembe television kirengaki. God bless you so much mbiyamole. Biamono onsarigo no kibacha baadaye tutaendelea karafata gore. Tutoroke igoro twensi. Tusimame. Tusimame kwanza misa takatifu. Mwalimu mtuye kamera moro. Wale ambao wako na simu za rununu tafadhali. Ilimie goso chike yeliogi.
reke turigiria ritari mahata twensi maiga. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu katika Kristo, siku ya leo tumejumuika hapa pamoja kwa sababu ya huyu ndugu yetu Bernard ambaye Mwenyezi Mungu amempenda zaidi na amemtoa katikati mwetu. Tujua ya kwamba tu safarini na kila mmoja wetu ako na siku yake ambaye Mwenyezi Mungu amemtengea na hawezi akaivuka hiyo siku kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mwanzo na mwisho. Utuwaliganiria senjere ya bene aso bugima bwitu tunyara kuyaliganiria aso rugendo rwitu rwa Kristo nyiri asibirengera lya mangana no gukora tunyara kumubwena na Nyasaye. Basi ndugu zangu, tujua kwamba sisi ni viumbe wadhaifu, tumemkosea Mwenyezi Mungu, tumekosea ndugu zetu na tutubu dhambi zetu. Na nchire asoko moja kwano konene naende nasalilira semalio mtakatifu mwesiki akafufuka. Tujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Bernard aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaikabidhi familia yake mikononi mwako na wale wote ambao alitangamana pamoja na wao. Kwa huruma yako, baraka zako, na zaidi ya yote wapee utulivu ndani ya nyoyo zao na waongezee imani. Anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. abogetiwe korwa asaba kure asobonene bwaise nabo igo na intwe totale asobogima oboyia naki onye twagwatanire nere asama kweli buna ayaye nabo igo tobwatane nere ase okobokigwa buna okwaye twamanyire inga obumwanya abantu bwaitu bwakale nigo bwabambetwe amonere elinde omubere bwebibe osirigwe
titoba abasomba bebibe naende naki ere oyokule osiboirwe korwase ebibe korende onye twakwete amo na Kristo twegenire inga natobe moyo amonere twamanyire nga Kristo oyobogetiwe korwase abakule tagokwa naende eng'ana ya Nyasaye. Nyasaye. Wimbo wa katikati, Zaburi ya kuitikizana, Zaburi 23:1 hadi 6. Kitikio ni mstari wa kwanza. Kitikio kwa maneno: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Na tutaimba. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando lake na nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi ndimi mchungaji mwema, naona walio wangu na wajua, nao walio wangu na nijua mimi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Yohane 11 huanzia 38 hadi 44. Yesu kwa mara nyingine akiwa amefadhaika sana, akafika penye kaburi. Hilo kaburi lilikuwa pango ambalo jiwe lilikuwa limewekwa penye ingilio lake. Yesu akasema, "Liondoleni hilo jiwe." Martha ndugu yake yule aliyekuwa amekufa akasema, "Lakini Bwana, wakati huu atakuwa ananuka, kwani amekwisha kuwako kaburini siku 4. Yesu akamwambia, "Sikukuambia kwamba kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu?" Kwa hiyo wakaliondoa lile jiwe kutoka penye kaburi. Yesu akainua macho yake juu akasema,
Baba, ninakushukuru kwa kuwa wanisikia. Ninajua ya kuwa wewe hunisikia siku zote, lakini nimesema haya kwa ajili ya umati huu uliosimama hapa, ili wapate kuamini ya kuwa wewe umenituma. Baada ya kusema haya, Yesu akapaza sauti yake akaita, Lazaro, njoo huku. Yule aliyekuwa amekufa akatoka nje, mikono yake na miguu yake ikiwa imefiringishiwa vitambaa vya kitani na leso usoni pake. Yesu akawaambia, mfungueni, mwacheni aende zake. Na hiyo ndiyo injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Wale ambao tuko huko, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo bari baruguralia. Tumsifu Yesu Kristo kuchabuka turuguralia. Mama inali tumsifu Yesu Kristo. Na mateka tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu katika Kristo, tumejumuika hapa pamoja kwa sababu ya huyu ndugu yetu ambaye Mwenyezi Mungu amemtoa katikati mwetu. Na ni dhihirisho wazi ya kwamba sisi kama Wakristo, kama binadamu, tu safarini. Na kama basi tukiwa safarini, kila mmoja wetu Mwenyezi Mungu amemwekea siku yake ambayo hawezi akaivuka hata dakika moja. Ndio maana wakati ulipofika huyu Bernard, Mwenyezi Mungu akamuita. Lakini Mwenyezi Mungu anatukumbusha kila wakati ya kwamba tunastahili kujitayarisha kwa mawazo, maneno na vitendo. Kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye anajua siku wala saa ambayo Mwenyezi Mungu atamuita kutoka duniani. Nande karatu ajira unagaiga wika nara nyuli abantu mononga karwa tanga tumsifu Yesu Kristo. Ekerori gireti Bernard nae kwali ligere lipya mule ukuli ligere nano kwa makwibuli na kiyara ko baninche yara ko banga ninche nyasara ngire na kinara ko genda pya mule no mule use mwaje kale bono ekero okwibulia nga yara ko baninche ekyara muruju muna mwekanyete ga mwensi muruju muna bana kwa yabara na ndebana dolete rwake misa ache gusabirwe misa asiri tukuli alyo mwalyo lero kurasu kubwensi bono manya ko robwe buliga ainya shara ko libuna bono mbara bibara ta samatanga bya mule mwana kwebuli kora kin muno karansita nasara kurangili mpantu kibara babange asamatanga no yukurandi na atoki tumsibi Yesu Kristo mato mundu naro kurua senseye munagenda iga oyo kogendie galili buguru cyumubere no morebe oyo utenerete matangaye no morebe mungu wetera kin abantu konyora babutete ga buguru mambe kamaro baba kali tukuri ko no kwa yabange nabarebe wanyora nga matangaye no abantu bakumubuguri gocha gosengo cyase kebanda nabarebe bono nga abantu bonsi pimbandoki bono numulenza mwese nabarebe mule igonje munandeka nintindete mungu wetera kiti ibulinge kero nyasara kurangiri kuraso bukuwensi mpantu kibara cha banke handi mparabi para banka matanga yakaro mungu na kita tanga rosia matanga akole naki soro gendo ruitu ase safari yetu yobo Kristo. Kila mmoja wetu tunaitwa tuweze kujiandaa kwa mawazo, maneno na vitendo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuandalia makao na anatukumbusha kila wakati tuweze kujiandaa kila wakati, kwa sababu hakuna hata mmoja ambaye anajua siku wala saa ambao Mwenyezi Mungu atarudisha ufalme wake. Ndengura ndande na kana kila sama tanga hiyo wanya mna mulega ndana rope na dali kile ruba ngacha matanga ndana ruli kile ruba ngakura ancha aki asa mabera au cha matanga mbule mwacha ka singi je apenda na singi je familia taro ne karo kwa chiro wa tare musaniu kwa chiro ro mwakwana ninere wakuli ayoro mogeni kwa gendoro karo wakure na kyoko mate
ekero mwagambire nere mwayuri aya no mogeni ndiye pana kuwagiru kwaeli aya nakyo komate utigale biya nero kote inaki bono lero nakito kote penani aya ende biya rena kya kote utigale biya munya kuragira oh Benard rara gutuinyuria nga nenu mutigale biya lakini muinyuriga aiga sena achire nenu na makole kentuki na abu ase muri tingo kole kentuki iwa no kuri geretiga na yinyure naki lituki elimu ngayo kara likoje hone tu amaletre ga to mubekire ga bosi be kanisa tu abekire bako musaraba ga no musaraba kara tu abekire ga iga uno mu Kristo mu Catholic ama eto gutoleka kwa nga iko arwete ose mu Kristo de bwensi umwege ne nyasa nga ama eto gutoleka kwa iko arwete aya kara tu abekira number 2 tu amubekire ga iga umutu aya nga yuri ma atoro sendo ekara gutinena nga yakurigire likoje kuchararia aiga no emesa ekigambiro umuzibi Yesu Kristo nakie kogera onde bwensi umukristo mukatholike kara kore tu kanisa niga kubikuga ekara kubuka kara gocha kubuka gocha kuligira ligocha se alitari anene ya iguru asenya sa monyene agocha kumugambia kinera biye ko monyene umuzibi Yesu Kristo naboigo nekara tu achira ekara tu abekiru oyo koro kyanga twensi noro genda tuli umusarabo yo gutwara cyo gutoleka waitu nekero ekintai gontai tempa buri mwezi buna mora umusarabo yo bunuriga morojega musarabo yo bunuriga nonya rabo sasimo musarabo no sasimo musarabo ekera nari ngoja na ikasigete na nyore sign post ono uracho nyore sign post ilikire manga igo gabu no manga ora nyore sign post ora katinga manga pre malingo chumuinuga ogo tena sign post otebenga waikiro ngakioka mongu wete kos wano musarabu uyu Yesu lega umusarabu uyu ni sign post ego toro kia ogo toleka wa waitu wetera aso musarabu uyu twensi tukanyora gento kike ogo toleka akia kogara ekerogo soma abakorinto yelitangani eyemo 15:3 igego tebanga engana yo musaraba no boriri asa ubagusira kulinda ase tuli twe nigero gutoleka engana yo musaraba no boriri ase barabiaba asa ubagusira kulinda ase tuli twe nigero gutoleka konene polio monera ngayo gutoleka kwa ungai pole ere yani tatugetingo ko tatugetino ambichi tumbiyo lakini ako kakonyora ngo Kenya nyirebe kiremes hano musaju mako mko tanga ngereye kibwato ngereye kibwati monge na chuko kurigereria monge no manya kwimoko kwananga wadi nda bana no baikaranza wansinkuragira abana mo kuragira bwangu kanga imwinuka ku hano mwaka nanda matanga nane mentange bigotie bigoje mwaka tuma tinga point ni yangu mato mongina ne point ya bwata ka watenga bono ko susuru bukimansa ukanga iwa kana ndokik ma ga no mwaka no ale bona ikaransi tabe abeke tamagoro igenjera getekero guru mongina ka go tane mesi gogocha bano ara tia bana ngenda mokonye nyoko gendokik mesi tamo eto nonya 20 karaso ka kwandisa ba tamo eto lakini manya ko rabo kurtia matoke habo kurtigo siningi ege kabwe kerenaki kechire hawa tenga mongina wako rebia konya nyoke mesi ko kurabu ko abana ba mongina uchi kuliga tanga akina bombwate umuga kambwa tanga mune pogisi etwerere yana bali bono ayinori nyomba ka buli gereti abagaka muri nza tumuzibi Yesu Kristo ngubanga muri chipate nyomba use muri ko choko ngwanja muri moro si pate nyomba tali ngampa mai ko rosi pamai itu rumah tengah senara ko rosi paja tino ta ay tiki bintu yo buat itu ramanya musibi Yesu Kristo moga ka ko beke tai ko soga kurumwao kwara tika rona musine mese kyara tu kumanyiri
Pama akoro kwanya orang ngomong no na buru cha kanya kwende kiombe liuka liuka ngwana kwa mwana 20 arwe kiombe liuka liuka. Aburu cha kwende kiombe liuka liuka. Mago cha kara di tukuli kiombe ga kara ke ko chabua yo mago ko chwa sa chi nyinge chia cha nyomba. Bana ayo ko ke tengo bua umong no bua taru mungai ni agwa ke sabu ya buang. Kimine tu kwana ngelinga kero ya mo itu na tulensa. Ya tua ga chu bua matu ya ku nyomba. Kumaya ku ga cha aralia ko chisiku. Mongo wote kos. Aba ngina bia mole. Baya mole sa kanya mo bua te biombe ko sempi tano ko tumo ka ngambi ber. Biombe bitano lakini wakati mo ka ngambi ber. Ande bibia chikase di ne sikora bibia ka waita. Lakini binde mikota ndoki. Mungu mana ko imuka bana no ali gabu. Mana go chabane karo kwa nyaro ko sai mugit ko sine run muga ko ta ko jindu ke. Mana yo mana ko ruwa abu adon si asale ma go chango ma ete. Wana abne kare wote ngale aro ni cuma ta tongo chabali. Mana ko minyoka ko jiko sengo chase pari si wono ta ka tanga ka fata ansaberani. Iki ara banya sira bana ko karabali jindu ke. Biya mole. Bono sara kimuro jito ko muire. Itu ko ire sara kanya sai tata kwara wancha ba sira ba ebe ngapa mo tabes. Dawa ya deni ni kufanya nini? Bona dingwa sabete ro ningi ota ajir to saberu ya garmo to saberu. Bona kar ko gure bi ko ikere bona ko to nga sabere. Ko saberu olukwa sabete jibe sebe. Na tu ajira twensi. Na oro gendo tuli. Na kar toro oro gendo etu kuragwa ege teke na na te batu esi to tigeri gendo keke. Tigeri gena. Kero ko soma Luka 12 uchakere meronge tatu na isana ko ke meronge ne. Iya Yesu Kristo ago tunyule na ndago twene kelia ngatiga chitache no choke. Mome buna abanta abakanya tumunya nyanki obekera gucha. Ne kera kuira na kuira no buruti bwaye anyore ngachitache no chokote ndo keke chiogete. No muri ose mwaje teka. Yesu Kristo ekara kubukira Lazaro miga gutunyulia tutigeririgena tusibura abamintu asitokorete ndo keke tubasibete. Kuna abandi mbaro babwesi babuka banyene muntu konya nabama itikia banta gukora lakini aimugete mapema asika ngara kora ndo keke akogenda nyumutara genda nonsi bwerigererie bweitone bwagacu bwamate bwao na Nyasaye naboigo na sobo kimabwaitu bwa mwanya bantu Yesu Kristo uyo kwita somo saraba senge njo ibebe itu ngo turagare twensi inga bwacho yomino bunakatendo keke bwanje ana bande bali bukaranse tensa montale nsa aligeretina mabera anenta de mongi gubiya aligeretina ndo keke na bande bali bachaga rojo muntu ngangara kali atene inale aligerete mungu wote bos akarte ndo keke aligerete bono iyo mintu pena dinyasa umurangi ono mbaro bago cha kuchenjera gete omwangi ule anya to kuibulinde mwangi ule bona go cha kuchenjera gete ukaje nere nyasa atumire gocha agocha yadi bono umaiti ibigo che bemu kege chu bona asio mere tukuru asike tawo nyakole kale linga bono yo na matabera ko yuti akole ndo kege bona saye ga ons yonta ke te ku kurangu kwana iga tigachita chete chukole ndo kege na ndo nya kwali meiro yo mineta korage ndo keke ko bono no nyara ko tongeli o mineta yo nya o kelimete ono bali ngamu kana site sa nyomba mwa kwa se elimete aso ko nyora bidiki serete na no korage ndo keke ono buo anyene e bidiki sete o ma ko kwa nyoro abangina para saiga ko nyora abangina babere be miaka yani chikorera pati ni ne babere ono nyara ba ko nyoko hamba ngaba mukungu utagotiga muka mumurone mbwate mwino gaiga
bukate ngotaka kia kali nyumba bono manya kwara soera sekuri amuka mumuroy nyuma atara akura muri onde naro matenga ya baba na kuchia uyu oya na kotenika kale kotene noika bono bamanya kuroy asimuta mwango akuma matenga bono nende takole kina abaitu bono nili chimu mwana ndili ekara bali nchira bakugamba ekerogo soma Tito ibere ochakere moko gendra gotebanga aba kungwa bagatu boro kereria bakungwa basubati muna babona takole ngendo kike bono gali para ngomoro kererio nara na basubati bande no bali beruete njira nsa bako apangina biara ono manya kubuli ngaki manyanga abande bali bakuya kongisha ko nyamusubati ole turutara akora no mutienyi abwata machibu ya maswali yose piye kenyuru bono no ali nsabu acha etingina biara tuma etinga no nyamuna aligo konyo utara chabu no akote nduki ana asange njo aje to no yako akote nduki yomoro chembia to sikane osendo sikane igaba ngina mule sachi korango sikamule baka moro bainu gosemo ando sike miaka ya utaru ando nyi miaka ya uku amenyire ikira segete na ayo no manyanga lende emipaka yakolege ndoki je babuli manje nuri na mabere kwekango te bona kakinda ko tebeti ngobora cha ko te mangana bona ko ikabuya choke biya utwale chimbebe na ndomba yo kanyo rikiri miaka mashini lakini nalipata kana tunya kubeki bintu kita maisha goroka no mun bona bako kuminga ko na baba bona mundu ni swali ko sirili chibu uina li swali ko sirili chibu boli umukara senere ngane li swali ko sirili chibu Kanya rumo kaka noali wikiri miaka 45 Hono kanya noai no ati ni para yani anga bana liaga ati ni notu Mara babe kete go tikete ekwe to kaneli tobori abe kete mubuko ngakiali bono moka ko miaka ya engekani bona ati ni propokis ke go tira hagotinini Ega liebe kurtu mojanga ke go tira hagotinini Kanya rabake yetinini nera de to gotinini nera yetinini bono ba ko kuminga ka kimonto yo Lakini no hago gasiri network tu buati ya maiso. Omuntu otere bake gali eteneni. Omuntu ga kimono cyo ombongo ba embu yabul. Tumusifu Yesu Kristo. Mugwanja taba majibu na rutara menye okimo buyense. Tebi umonere bononga. Watenga kabali jibu tiako tabera liswali. Ando kurwa go kwanda buo urabali chibu kurwaralia kuru nyumba mwawo ande nda se chingoro cheito ime maya ito ne nkoro yeito tunyare kuyigaliya asokoleta yara maya na tunanyara kumubwena na Nyasaye. Basi ndugu zangu katika Kristo, kumalizia, kila mmoja wetu tujiandae katika safari yetu ya imani. Vile tumekuja hapa kwa sababu ya huyu ndugu yetu Bernard ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kutoka katikati mwetu. Ni ukumbusho wazi ya kwamba nasi tukiwa hai na tukiwa safarini tujiandae kila wakati, tuwe na uhusiano mwema na kila mtu yule ambaye tunaishi na yeye, na zaidi ya yote tuweze kumpendeza Mwenyezi Mungu, tuweze kushika amri zake na kutekeleza wajibu wake. Kila mmoja wetu unapotekeleza wajibu wako wa kibinadamu, vile ambavyo tumekuja kutekeleza wajibu wetu wa kumzika huyu ndugu yetu, nawe ukiwa hai ni lazima ujiangalie, uangalie mienendo yako, uangalie yale ambayo unayo ya nena na kuyatenda, ili Mwenyezi Mungu atakapokuita apate ya kwamba umejitayarisha. Na karibu ya ligani tibiya aba Kristo ba minto dini ende yonse asoko genda. Edini asoko genda tiri kumata egente kenene jensi ke bunu muntu ngusike bunu muntu kokonyora nchirangu kwani kokonyora nchiru kwani obugima bakole ento ki yako ngaka sinye njoka nda Catholic tali era gerate ndo muy bindo morogi ndo morebe esi die tali era gerate ro muy bioro morebe egento ke gerate ro muy bioro morebe to bwati tingana ya Nyasaye ngamoto bano ngangete ngwangeta sinye njoka ndesi die hono kwanyora ngagosina karoka ndeka sawa tanga ba Catholic yabu bale gosina aye tutike bina tuli anya network to sirrenti tikanya Nyasaye kada gocha to tomanya gosina network ya umbi ya yaringi
Nabura kanga network ya umbi ya nike karatu kuja kusomera umugano. Tumaya ko nyora ngana na wasali kale. Yo kwa ndeka kanisa lende. Tukwirigere libya. Ande kitoka na mambi kanisa kitoka na Jumapili kanisa. Tia tusabira na yara maya. Tusabira aba minta yara maya. Tusibole bali tusibete. Turusia magena, tutigeria magena kuri asaba minto. Twagachubwa mutubiya na Nyasaye ili asibirengerero asamangana na sogokora tunyare kumubwena na Nyasaye. Tia tusabira minto Bernard tunyasara ngiri inga omoyoye nyare kutumuka somolembe tusabire ya mateyaye ya tigire maega asobugima bwabo bali batigire maega na bali asangete na barabuo banyare bagutwara gosemeria no kwigena nginga kiyemo banyare bakumberana noyo mwa Bernard uyeganya sarangiri tumusibe Yesu Kristo bali ngaba ibule na nataka mwaibule pi ana muri serious ama yanonye mwaibule tena tatenya sanga tuanjira manganaye tukuomba kwa unyenyekevu uweze kumpokea huyo ndugu yetu Bernard ambaye umemuita kutoka katikati mwetu. Tunaweka familia yake mikononi mwako na wote ambao alitangamana pamoja na wao, uwakirimie na baraka zako, watimizie mahitaji ya kila mmoja wao. Wapee afya njema ya mwili na roho, waongezee imani na hasa wakati wa msiba uandamane pamoja na wao, wapee utulivu ndani ya nyoyo zao ili katika safari yao ya imani waweze kuwa na matumaini ya kwamba siku moja watakutana na huyu ndugu yetu. Bwana, tunakuomba. Pia mno sana. Tuweke laini mbili tafadhali, tutembee haraka. Laini mbili. Pia mno. Manaki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru daima na popote. Bwana Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa amri yako twazaliwa, kwa matakwa yako twaongozwa, na kwa agizo lako tunakombolewa na sheria ya dhambi inayoturudisha katika udongo ambapo tulichukuliwa kwanza, nasi tukiombolewa kwa njia ya kifo cha mwanao. Kwa ishara yako tunamtwa kwenye utukufu wa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa, tukisema bila mwisho. Laini ya pande ingie huko. Laini koroga.
tuliyoifanya siku hii, sherehe tunayoisherehekea ndiye aliyoifanya. Ni Mungu mwenyewe aliyoifanya siku hii, sherehe tunayoisherehekea ndiye aliyoifanya. Pole kwenda mahali tulikuwa tunaketi tafadhali kwa heshima ya mono. Kwaya pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. E Bwana, umujalie raha ya milele na nuru ya milele imwangazie, pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Aba Bwana tafadhali, yo Bwana tafadhali. kibanda keri mwina ali ase family kurumaega bali bagukwana mwali wanje motegerera mutansi kanje buya musike nyasaye rende ndikyara na roto letra twenzi je mwanya bantu bunaira kinene tubusika nyasaye igo kwana buya otegerere kyagera twenzi bunatura igo tubasa gukura bubi ndakara gukura bubi kanisa nabo konyora nga kwiragiriria ibyo ko mwanyene igo tutaitu ndaragiririrwe turasama naye. Tuombe. E Bwana Mungu, mwana ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Bernard afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anaishi na kutawala daima na milele. Amina. Ono onkubulia kero yomekanye tuikaranse tweji. Tuikaranse. Yani kuketi.
bono tuikaranse Sawa sawa. uketi no guikaransa asuri ogukwana tafadhali bono tuakuri good. So naigunga baria baliba abere bari mwata batangazaji go batangazaji go mpure batangasiri tiko se TV yolende tamanya mbali kusiwala ambao ni watangazaji wanakaa kwa TV na radio. So tafadhali wherever you are please you come, then the representative will say a word on your behalf. Because of time, people are going far, and there are other things. So welcome. Aexe. Kwa mumbe gira mugongo. Yes. Abanyakeombe Madere wa Punda marehemu watarajiwa Buyamore na indi tete koleta magomba bene kurwase station ya Minto FM ikurawanere eno kubosire bakonyana na Evans Makori amona bonsi bali bakora aroro batebanga yayegenda tuwakirishe andedere wa Punda neli shabiki ryaitu elinde bono urwa magomba itu kuchia sabantu bonsi besikimu n'abantu bamanga amona yane ande tigante bekuchia se family pole tiga bakoro bagotebanga makweringera boko moyo takora gento kieke utagosimeka tiga ugo kwaye no kurara kwaye dere wa Punda no kurandia fata bekire kobe ekiorokererio na boigo gutukune ing'obwanchani bomenteke gati yaitu asamarieta onkoro kwa Isaac Wata Masengenye mano wisibiria mabere bwibangusire chabati kun masentero rogorosa Minto FM kuwata 101.7 and 1.7 Nyamira iga numero beri unsa kumi baka saa 2 ngora buya tiga batebe dietario kabuna fata rugo chika nje kuchafe tindubi seitongireni moino gaiga sekor kuzawadi oruru nitumenye tichiri ng'ombe. Yes, abone chiripota cha Minto FM kurwa Kisii County wancho manene na wakwaniri boirire. Thank you Father Samarandi Maya nchenkuru kwa brand Magnite kwa Kisii FM. Pole sana se familia dere wa Punda asante ende kwa seni mbiamono sana fata mbiamono selivaga abarayi bali mora mwensi indocho mosene tawe county ya Nyamira mugwimenera tawe county ya Kisii mbiamono sana singi nchiyo gocha asingi nchiyo moyega o Bernard Hasanyo neredere wa Punda nchenkuru kwa MC Dudus oseduo monyakerogo ngokora na Kisii FM 94.1 nere nkayo mugusi naye moyo kere nchiribere nayo gotoka menyingwalia nkere chinsemo cheke mukamanyali bali masaba batonga nje nsome kibunge ke mogyoka Isaya emerongene neyemo ebibungo byaye 10 badise bibiri nero turasome nabogo some ye korwo koremia nataka korwo kibunge kiucha Selilian umurugia o Bernard no musani one sana Nyasaye nakore michinga kichubukiru nenka ine yonsi toko waganiria ama yambia mono sana biamana na nchi ntenaina iga ntenaina biabo Voice of Victory ndi representative bia Voice of Victory Radio and TV asomo director Japanese nyamani kwa bara manainji kwa bara ngam nainji iga singe chega kasi okobis wakwatera no mudakusa dagas mora ne manager jeko Karen barure pore nainde nene nainji pia fia mangana yo Bernard Hasanyo no musani one tukinete nere tukasoma nere
akakurara arare buya Lilian Pure Kenya sabe ke penalty asagia turare buya. Santa. Thank you. Moe Nancy. Biamono. Musasiroti familia bageni mwensi murana bakwandi biamole. Biamole naende. Nanya toreigesa matanga tigatokoreiga. Biamono. Togote yoyo bindonga kwa area alale salama. Eseri tangoro kwa Nancy kwa Mbuko Mweri aka ni Diva. Korwa se radio yege sa. Kotega ramore ge saga? 94.6 FM. Biamono. Ngai gotari kubata. Go chirogoro. Nje baratara 88.3 na rige kubwata bia. Nyuma ndara chikwariga ni abageni nacha na barabo tiga kwanza ndete rambi korwa se radio yege sa FM ne company ya Royal Media Services gocha senkeye mbate binga pole sana ekero to igwete ngane yiganga oyo mintora arire nabo yarenge yokogosa yakogera go yachite mu basokano igatogosa sana lakini Nyasaye ogendere koba amona intutwensi ne familia ye amashabiki ye radio balikonya bagosanga noyo minto dere wapunda nabo banyari tko bagosetoka lakini Nyasaye nkurwale chinguru gochia se familia ye ngote banga pole sana gochia somongi na Bernard pole sana abana pole oyo minto chire ekera abwate familia nke lakini engana ndarugochie somongi no yane ringa Nyasaye nkobale na into chinga kichonsi no nyane kera idire bali twanchete mono gotoko gendera kumwegena na gutwara gosemelia nga onsi nagendere ko babiya gochia se family omusubati oyino moke momo support na abana momosire akimo basa kumutiga mo basa kumurutanana mete nga basubati to kwirana na sane kero abagaka baito bararire igoche se family kazi kwenu na intwe ntonyara ko batoko bagata asitokonyara esengenjo father te banga chinsa chere na maine chere na bande nkwira na tori to chikogende gasi tiga ngire libageri gagote bambia mono gochesa mashabiki onsi pi yechire dio chons cheito chigotangasa somono bweke busi bali baikaga iga mbia mono asoko gendera gusirana na ende nsegeta mashabiki onsi pikomuranja ande onsi esole soa ase grupu chigurupu ne chingia chirimo bwate cheno cha masabiki ndobwate chigurupu korukisi county ndobwate chigurupu korunyamira county mwanya korerisha bikirie radio make sure nga noli kire ase grupu gete bosebo no father nonyene kanisa ndobwate chichumuia talie ya marwa father tebire grupu talie ya marwa nande talie ya baragi debe yebitina grupu ye kanisa biya mono neria masabiki na masabiki nabantu be kanisa buya sana igo mwegure buna father atebire ngone korelisa bikirie radio koranje so ase group kero kende kiabeire nabo bakobori na ki group kiore kwanyora ku group babo bagokonyire kurwe kanisa bakonyire kurwande konyire no gokonyo okuwa koraki at least kwagwira iga mashabiki bari murega iga inerengana ndarugochi ase mure gendera gutwara obo mu bwato bwanchani obuno gosira noko na intuko ruchire desto konyara na botogosira na barayi baitomba banchete na barabumba gendrete ko basira tigangire libageriga ndangerie omosubati tware gokora nere meremo egesa momo manyete mbara oba mumanyete bari bamanyete na kyakorokwa Doris Donya Toto Abuli Woman Rep Kisii County naboigo omoseneto itoko Nyamira County nera nacha no arega iga senator njugo chabuno igo mheshimiwa ukora ukwana nayo kwana geko eraga istore Nyamira omosubati donye cha nera sengenjo korukale ndomanya ine no mumuro korwe radio gocha nande kero musubati alenge chi campaign nande no twarenge komo bono mheshimiwa te banonye gakorukuru Kisii ngota mashabiki na ya itonsi twate bangatiga tocha matanga karibu sana mheshimiwa ekanisa abantu baminto banyamira chamuge ke
umete inwe more mopaka ine taribo nasomete nsaiga kaplong igoni manyete umepaka asole gakia mashabiki ye radio abasani ba dereva wa punda chomo muroyo igare konda leli chikura ontangasa mpaka elia gocha gosira inastuete ngabuga nobolimo ngateba liwe liwalo dereva wa pundo yiga bono igaro seti obosani oroche no bale na nana ne bosi yane nonye kinde omojumbe one saticho always out oyo bono nere to akakolire nere ke babona delete okebiro ata dereva wa punda na achete bo okebiro enga keli okebira aralete iga mashabiki ye radio inuna bantaba ya mbya soko bwate sio mumuroyo iga na tebete umanere pia ino musubati Jerusha irisha bikindira irale barange iri naivasha abantu bajubidi onte bimba kwani nane ngamate bitindi ko ganda bosanye yento akanga chiri busano nakimogotera kamanya ko ganda bunambo to munu mwansu sena to mate jena tebete abantu bakisi county jeneri ogirio mu busi bono omunu oyo ne nkanyotoro kimpaka Simba Arati Simba ne governor ya ne Akisi county Simba Arati ngamatebwa kitokonyo mungino lino moke nera akanga chiri bukomi nakimogotera bono lende na inche kindo che ganche sana governor tinche sana Jerusha na inche mente chia ne komi that is 25,000 nechi bese chinche nanya kwa monto gosembe keke kabume bako chikomote bitwa kane chitent njengo mungina direct ekiagera njene suitati abaga kamora bo bekero nganje tabanyina bayino ekiagera mbora ntuna bayino abana bali mogoto mbora na bayino bono muate bo mungino yo no muyabwa nchiti chisuitati chetu ama namna gani tintene ni seneta ga igegeka umungino oli nkoye gwale na nere ni maite commentary toko eli mwega ne diva oyinero eti anena njenje alengo 5,000 twaikiri 30 etalia ng'ombe divambi ya mono eli omoiso ga kichisuitati cha minto chirega iga ga kitotige gosara abana baiseke ebinto biri bietatu nechingaki ochi abangina ngi bagosalira abana okonyora goteba kokina asale tu naye ngikiabeke begosara ogosara koli no gosali ekiagera njenyi nyolita karona alenge nsaka plong liditogo kole school form 4 igo tu amanyete karo kwa kolire form 4 ngobochororo goto naende kwa mine tuki karoma te secondary bantu mbale kumina twachaka kumina ebikundo twachaka go prepare ogende university wana bantu ba minto nonyono mwana omwiseke lyo komosara ogo chaka komo prepare ko bomonyina omanya ko konyorera abana wachaka kumita njoko moitera naende naye kwa mokaribishire asobonyina gosenake mongina kyorega iga ogachenjiri cyanga sema momu abale mboro kwari ko bisaba mu minota akorora naende manyama mu mino nabono kwirira umwana wa isaransiri kwa butoire mbore ko kwarorire obokwerende kwa yobo private part omwana oli bono takoboa bate balinde ndinde oroki boy mambinde kwaro kubaba torora bobe ikagera naye wakolire ki naye kwaro ki omwana oyo bisero byogakora ki byokomanya obwansu oboke bolibonde igonye mutagete bana mbaye bolera nyomba mo basara twabana nire chisitati ochikachumbali yo mwana nkimoko molera ngaki moko motigera na nimesikia kwamba hapa Borabu kuna insecurity ukweli ama uongo munaibiwa ng'ombe mimi nashangaa jameni mwizi kuna siku niliambiwa watu walipewa list ya kuandika wezi wa ng'ombe among the 35 people walikuwa wanaandika wezi kila mtu karibu aliandika mtu mmoja sasa mimi Donya nauliza kama watu wanajua mwizi kwa nini askari wanashindwa kujua mwizi kwa nini chief anashindwa kujua mwizi chombe cheno chama nyakoibu otukodika toko ibara abana bangina ne chombe toko lenda mangana kiaye very wrong usually anyway ngorereka igatari bone Donya tinda tamangana mange father mbiamana nayengo kwande chiribusa to chiere bune ekwerende transport nabangina bali bale gotere kwaya mbamento boli bobere mugole fanta egere gaki
omwana oyo ominto arare buya nyase abasisini asemoko genda mwende buya ingaigo amatangara ali mbegete bwana ali gasona lakini nimaete nabongo yekera. God bless you. I welcome our senator. Mwakere chingo bino nyetora matanga. Kuna senator ako na gocha igo. Omo murana roli ogo report korwegesa. Ngai wana enda gochi. Naro roli omo muroli ngayari. Oyo. Oyo tacha kongitana ki management wandi gatesiko. Bakwali muroyo. Nakibona abantu baminto naturasama be. Werire buya nande. Nsenkoro kwa Hillary Kennedy anyona. Oyo no mdosi wana kararange kwa ikanchi asa chini. Hillary Kennedy anyona kore county ya Kisii. Na eri kiabuga nera na mororali. Ne journalist yale nonya kebise tali ngagansobo mbia mono sana Eric. Na barali bonsi murana ababechi bichabuna muraiga. Togendere igo nobo mubwetu wabatangazaji. Karibu seneta bona hapa ni kwenu wewe chesa kiwewe. Omongi na baba kwali gocho musibati lyari gocha moye. Egento kitu twamuletera. Na bagocha. Inchu baba. Gose seneta okware kobekera nikigechiere arafu moye. Ngobekera. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Father Esbon, kanisa yetu ya Kikatoliki ya Toraire se matanga familia Musabati Lilian Kwambuka amona abana batigaire mwana Asanyo sese na Nyanchama n'abantu bekenyoro y'ensoko bali balugurwe county ya Kisii Marieta nengoro kwa Okongo mugeni musene tabwe county ya Nyamira na nje kona chira abene gocha korupole na mawombane aso mwana Bernard dere wa punda o U20 to ichanire ikarutuwe getabuno orarire yona chesenge njobo sani obanane otwabana togotoka asakoro kustoni ati no morayo itokoro kurailo Odinga lakini esenge njo ya mabera manene esenge njo twanjete umwana Bernard natiga naicha ndupol aseigo Musabati Lilian abana bao twaretera ngora nene sana ocha se familia ekarayo si abeire ntubuna binadamu ntobu ati machivu lakini kero kumotavero manene Nyasaye nakoremie naende nakobangere gochimotwe chinjera chingia ebukwego tebege tabiya Jeremia 21 tuna Nyasaye nabwate imepange mia asama tukaitare mutu igoni maitenga abana aba bakabatigara Nyasaye nabalinde bakine babegesa barenga bararukia amaboko ngatosabera abana banaburo biyoke mangi biamono sana Father biamono ase korandi watorandiri okuya nanje nabo nabe kama tonategerera mongi nona nacha kuminyomba ngango jigoncho kaburi jireli Father tewa ngekara kurukuru gesieri kwa matebyo beke kabunse na icho yona bono kujikomora nacha kumi Father nakina asukere lidia mache lidi matoreo nacho siarire igo tincha gocho kabuna kwanda ndintigale igo bono narwa ngonchogete mongi no yona nacha kumi Father kwanda ndiruya ane jire wata ngo ikanyomba onga bune ebogisi etwereire bono ngujinari yakanusu kiro kwota nacha nakuna inje nata yana Father na somi igombia mono Father rero nje kwa ntoli kwa sibire na bero montombia nesoka ngoja nara aguma yesengi nyo siase ono sagino koro konyorange Jumapili ne bire najire koligi jukura na taranje kuye ka Father tali ngane osale kane jukureji manye daga antako nyo motanga kera ganda ko manye te nangadinde motwa tanya wale tende kuya mache ke lakini wana una muanga ngo jikonyora na myoka ngaya bantu diwane ngende ndupole pole resiasa igo pole se familia ne kenyoro tiganya sae ave naye igento Father tebire ngo munga mukono amangana ya amarua ngo itale kenyoro ngo korara abantu baito kumuranje abagambi baito aba chief abatuleti tigato sivie seitani oyo korukunga na ara marua pombe haramu
abana baito baendire chiwiki chaeta ibere nona arenga ali mutindire ngumbu toko ainio mumuronyo amaru akanyora akweto mutarayo kirimo gwako mupira omonto nabeka nokoboko yanyu bono mu president bwate William Samoei Ruto lakini tomosabe ate marigererie abantu aba bali insa aya arikoroka aslas abayote bambana mamboga boda ubugi mamboko nga atobekere ubugi maboje nsake nari abana inchi beito baranyare gotoeso mai bona abantu bajandike to ubugi mabwakore wakonyite mwisho naungana na women rep kulaani vikali sana wizi wa ng'ombe ambao umerudi katika special constituency yetu ya Borabu. Wakati tulikuwa na waziri wetu Matiang'i, tulikuwa tumesahau maneno ya wizi wa ng'ombe. Sasa tuko na Profesa Kindiki, yeye ni mwanasheria na ni senator, tulifanya naye kazi ile iliyopita. Vile huwa anatembea mpaka kule Samburu, anaenda kushughulikia maneno ya kuhakikisha kwamba kuna sheria na kwamba visa vya wizi vimepunguzwa. Tunamuomba pia angalie jamii ya Omogusi, akuje huku atuongezee maaskari ili wakulima wetu ambao wana ng'ombe wasihangaishwe, waweze kulala usingizi. Ayandi tuwe kualera igonto teba bantu nga morning ese Muswati nakwana no muchumbe Patrick Kibaya ndio sasa na mataina ngochanda matanga era na wakaro mkutano ese kiongozi kia Azimio Raila Odinga akali onta vinga ndete siringi kiri buisa isa nyeo Muswati nikimoda njirute ese sari uzonge Muswati ai chuga na injirende buna nare gocha iki anenje nabeke basha je nabangete mapema nabangete ngane Muswati nkwa era nabona amuletera basha ya shiringi 10,000 naere Muswati naere ya naere basha naere yu ne obe ikyo sero inda dia manda sinojira muri pote dirende na donya kuira echo polende abakristo na inje buna narandiwe wiki ye mware gwanja na inje mbegere father mabute wiki ye na inje ndo appreciating na narandiwe buya mbigere father mabuta na shiringi 5,000 ne kwaya ya ito yarenga ya yare gototera le romba golera mache na ino na abatigere shiringi 3,000 che kwaya umo engineer onyonde kara yobuwe chi engineer machuma ali akora tokonyo nye representative yabo kera ndinara kwa machuma ngai bali tumango oyo mabo yeli yegende ka murabane naino nabatigere liweya montana bako bamenyoka liwe chumoyo haya wikire na nyetigire gai ase igombi ya mono father asogo twali bagana intu tolere twakire nga bya mono ne sana naye na lendo gwato beka mi esali ekara twakwanire buyai asante bona na tebi kuna father kuna mongino ya mwaroka Doris Donya Abuli bona father garota nga tutu ale competition na abangi na bonse bairero ngoria abagaka bandetera kaki monyeria matemu kaki fatombe kira matemu ngabagaka baje sita abangi na bonse bagende se Ndonya abagaka kaki mondete down ko maranje good kaka mbia mon asante haya gato mire yona tomwa oyo korukwa Joseph Nyarango Sokoro mwakorire koru abangina nturu tibuna bakaka baru lakini rende nimanyete ngoira na mole ne chife yangu aka na mole
kukimuragenderera kumusabira nere amasabo gabwete nonyine bese tugusangirira igaiga igo mpaka senator ntebiri kweli igeli kiswitatu abagakamanya batubwa naende nintu tomanye tobororo omong'ina agochugweta ebibeti byaitorere kororekana naende ntokonia amabere twabeka amachi neching'eni twabeka omenta naki totasangereri chinyinga edwandika mbaga mbio ninkoroche bono rende tiga tokorere igaiga mbatebikira omonto mbuya mono amashabiki eredio mogende byase gocha korera omwana ominto gaiga na Lilian Nyasaye tiga basiseni igo ng'onko ari kondo hand over. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Urwasi parish yeiga ya Nyansiongo mwisonde nanyorete obusasiroti bono ngukura mambi nari ngukura chiwiki ibere ase emereme yeiga batontoma gocha ase eng'encho babwate gasi enyinge mbanyareti gocha gaiga so rende ase family abasasiroti baito be parish ya Nyansiongo batumire eng'oro yabo gocha nase abakristo bonsi bekenyoreke yonkoboria tokororoke twensi ase sara y'omwelio ase eng'encho echinsa chiarire abaigu baria bache gocha egere tokobe Bernard nyuma ye Sara. Nonyana masabiki ariare ngaiga na omogocha egere tokobe Bernard gochirugora ari mwaye tubwaterane nchuka turigiria ari Nyasaye ndakubasini botambe etwanyoranga twabebire abayalingi byamukwana lakini asenjo chinsa chialire please naende abantu bande ngale baguchi abakona Nairobi abande asijinsa mawa olene kutukubulia mutu abera asenjo twabeka isikake twabeba so we apologize for that as a committee ya Nairobi. Lero ngoko batuli oyo minta rugendo rwa rumwelio kurwa sense yiga nasaini go amubege ta sense yiga nabona umurangi yamo bugima bwigoro butakwera ni gotukubeka umubero ya seliroba une mbusuro iyo mubere iliabuye koewa ubusiani no moyoye onyole omogoko utakwera monene ngugo sabatuli oyo minto oyo bugima butakwera ase obutagatifu asobogambi bwao nabe nomogoko utali no moelio nakobana batagatifu bao ase myaka n'emyaka yonsi. Munguru abe na inwe omonde Nyasaye abasinna kubalenda tata n'omwana n'omwoyo mutakatifu togenda n'omulembe Kristo kumwenda na kumwalira Nyasaye butambe emisa yetu yairire bono nkubulia balia babangira asukubulia oyo mito Bernard tugochega asubwange njira getiga twechoke procession ase tugochukugacha oyo mito Bernard so bebanga asubwango asobokone Yesu nonyana basani baria na amashabiki aria chugocha tubwatera na sogo kwa Bernard gotia se nyumba ya yeye chubugango gocha chubugango baka tokore seri tengene abayigu bali tubwatera na mo 20 abayigu baria chugocha na mashabiki chugocha egera tubwatera na tokobe Bernard gochirogoro chugocha bwango etageka mashabiki naino ocha mokobe elishabiki lya mino tubwatira negalia oyo no musaraba
abandi Aye Nyasaye kaembere iga igesio na obeka mareka ba obayerende oyo mugero yo gutinda kwaiga moyo ye oba no mogoko abuyigoro amo na batakatifu ba asemiaka ni miaka yonse. Amina.
Bata magenai. Bata magenai. Bata na yaro. Yaro. Nikuboka kurwa samba kwe. Ase iwangu kwa toro yo minta somo nene. Monene amoimu pia somo lembo ya numero ye onyo ki ase likulio moe. Kwa batise twe na mache numero ni gole oba menyo bwa Nyasaye. Ni gotoro saba ko ya kubugima utakwe. Aye na maroba la seli roba no irane kurende omonene na kubuke kulio moe family
ya kunionya, wenye kuniponya. aenya sama tukagutali no moelio na mabera utali kubarika tuinyolenga ubugima bwense no bwengi na tutumanyitia kero turakwe umoyo mutakatifu turae aso mutakatifu na bana matukonsi aso ubugima bwaitu tubwego ikabuya aso bonda bwao niho tugusaba gwetera ase Kristo umunguru waitu. Amina. Obanene wastada na sumwana na somo yo mutakatifu tiga emyoyo y'abantu banyasaye abatutanganire tumuke asomolembe. Amina. Munguru abe na inwe na somoyo omwana nyasaye abasinda kubalinda ata no mwana no moyo mutakatifu. Amina. no molembo Kristo muruli boko ine yo minto Bernard oeli mbiyamana ase nyasaye birali bageliga bateli family tunyara kumutema nyasaye gotambe babalemu asikinga tunechiga n'abana kwaya bakira ngambye mana asiga simu akorire tokotera kulumwacha agete tabono tukanya saba mentere anaba ichinguru gotambe tokonda kumoto ginya gotambe hasa matuka atoire na twensi abaiga twasangira asingenjo yo minto Bernard bakira ngambye mono nabali bakoleta asiga asiga yo kulema inyombe yiga yo minto Bernard nuko bakira ngambye mono kanya saba sina ndaba mente chinguru gotambe asobugima bwaitu twensi tuyaliganie ase orogando rwitu rwo Kristo bakaniria maya n'ebisibya nyasaye n'obolemu bukuru ase nyasaye ne family tomosemera nyasaye butambe anto babakongo umwina ngo kuganiria maya abo mukongo asukwigina komanya ase nyumba ya nyasaye butambe bona kana yuko nyara matemu amangi kino ko abo mukongo asukwigina nenjera yo kuranyara ko abo mukongo asukwigina no kabera ase nyumba ya nyasaye anonsi asure asuruti kilisikire menyaro sa kwagate ndakurinde ndakomende chingo baganiria maya mutigale biya aende kumera nekere nyasara nche to andra ko sire family na kugwa mono abaiga banyo no bako basira so sebesa sokenya ya mono mutigale ya mono bali bale ko kolega asiga kafata ngabu mara ko kolega asi kafata ngabu